to me puno. Me crew I abuso. Me da wasi. Unia machio. Me da wasi. Ebeneze. Me da wasi. Me da wasi. Ebeneze. Me da wasi. Yaude ma bedruni. Ebeneze. Yaude ma bedrunia. Awe ebeneze. Me da wasi. Me da wasi. Ebeneze. Me da wasi. Me da wasi. Ebeneze. Me da wasi. Ghana adisiye. Obuoba opore amanfo emamo ate ediba ahenkan 93.3 FM. Many monyawa, my yumni, a jam, me nasty and yumni, Minyamia, my yumnia, Medawasi, Medawasi, Ebeneze, Medawasi, Medawasi, Ebeneze, Medawasi. Your time for mommy, Shrianina. Chemwa Masha many monyamo Maya yumni Aja Masida yumio. There is nothing bigger than Ahenkan FM. For me, Ahenkan is one of the greatest media houses in Ghana because you ask the right question. Ghana adisiye. Obuoba opore amanfo emamo ate ediba ahenkan 93.3 FM. Obuoba opore amanfo emamo ate ediba ahenkan 93.3 FM. Enwana besusu amamo. Enwana besusu amamo. Ususu sami yenyamiana.
mama nie na do su bebresa. Somo susu sami enyamia. Besu metu mushe mama moy. Besu metu mushe mama mo ampa. Enwana besu mama mo. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache ediba ahinkan 93.3 FM. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache ediba ahinkan 93.3 FM. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache ediba ahinkan 93.3 FM. Obuoba ofore amanfo emamo ache ediba ahinkan 93.3 FM. Mama nie me why. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache ediba ahinkan 93.3 FM. Yanko po mama nie me why. Ina me se kwam ye. Yanko boni eradie kwam ye. Me patrano point so many more kwaba. Famra Hinkan 93.3. Brenna so Martin Yasinkunya de bro free sabre ko pemsano panun dubebo. For God encounter on behalf of the team. Aro pay ye chechia mu nyina. Me gidi wo Kristo Yesu mu se ahoden wo ho. Sa de achi bia. Oh yes. Erade behwe so na mpampa wa ma de achi. Onu nyankopon na wa ma de achi anopai no so ma ye bibi ni a anka o ma de pa enchen sa o ma ye bibi nsha anka o ma de pa enchen enu ti ya na wanya gidie na wo already a shiri mu se oye nyame a oka yen ho oye nyame o da so akura ye mu obema ye bibi adi enu ti ni wa ma de papa achen ene eye yawoda May de to so a 9 4th May 2023. We've done some 124 days out of the 365 days. 124 down. And kakranka cry, Yankopon the year call a few wings so or the year. Sorry, as
Ghana Alicia, a promo for a amount for Emma Ahenkan at the Ahenkan 93.3 FM. Debut. Sapain Dawai. Review, we are transmitting live from our national studios here. Kia Afrakoma, precisely watching my Boabo booming across the length and breadth by the kind courtesy www.ahenkanfmonline.com. Transmitting live on the frequency modulation 93.3. We are here for Yemamuna Chiama Makwaba. De aba agia tumu jumedie ne kasafidie eso Ghana Alicia, a promo for a amount for Emma Ahenkan at the Ahenkan 93.3 FM. Ekwani baby ama bwa himano no Oni Erade kasa no pay say Erade mi ekwan ma me pa chon so say Erade bebie ekwan de ma why wo hwe wo mre no asima no aduanan enum ena abo apa no pa no nsia ho e ba cho da so dampamu dan wo ho a ahobrasiem obuo kwan so e ba cho sorry wate e ma kwadworo nka wo nto mpam sorry na Bible say ensa nya adwuma nwa se didie enti se wo be pie na wo be sore akwakoye adwuma de a ene nya gidie se onwunu nyo no won soso wo be didi sanse ne awurade asem aka eno no ewie mbobre se ne ebesi akone da mu nyina wadaro mama me fanto aso emfa ma o osemi kan kire o aropai ade se ahoma chini mu ho ba bie no ne wie mu onyu kakra ade achien osemi kan kire o se wie mu beti awia ne bebo awia ne betwi ne ti ne entempa eni ti ya no ahye ne so nti e free prem to bredon ko ho ekono awia no be miam abopa wapuama ntem ya hodo ne bi afi ye kwa nwumre bremu a na ewiem adwudin ti ene no me bone tofa de ama wo a awia ahoden a ewo wiem no wo soro chen nsuo eni ti ya no ahye ne so e de ama me da se bebre Yedi asida be called yama abuafo odi Ahenkan kwame yebo a jempa hini Kofi Mensa call BK Billy Man edin ameje so obo ba ofori amanfo anopa nso ene ye nante ene ye ntu kwan kronkron no onwunu nyo anwumre bremu no be hu say yes udu fidie to Ahenkan no wanya wo ho ne mom no ndu mo ne de eye maache Ghana Alicia, a promo for a amount for Emma Ahenkan at the Ahenkan 93.3 FM. Alicia, a promo for a amount for Emma Ahenkan at the Ahenkan 93.3 FM. Rose J with this one. Oh, friend and Nagod. Rose J. Oh my goodness. Listen. Growing up, I made a discovery that there's a God who changes destiny. I decided to give him a try. He blew my mind.
Ow. Free health, free protection, problem solved, total solution. He blessed my life. He saved me with no conditions attached. I call him my God. God, God, but you could download do new way. Any lyrics, no, na fe kinkai, na to. Or see all ye no. Obehunu say, ye will yanko pombi or honomoa, or then a hot tone so no. Adie bia na ohwehwe wo de man no bambo odibi man no eya ware a odibi man no eya duane odibi man no adie bia na da na koma so adie bia na ni je ho no ohun se onipa ohun se obi a woda sonko ohun se onipa bia se wo do ho to ne so a ade nyina dibu a ne wie oyie no eya nyankopon burofo na wo ka no wese sa no emu na migusu a kira se ye de ma wo no Osi minyi no ena no asem a David kan ni bi no osi kan na mi so abate na yemanyi na efiri bra mi hu se we ye kokko we ye tuntum no mi hu otre ni a onenam na osre ansa na wa den wedi. Growing up, I made a discovery. Say onyankopon bi wo hono mo a wodo ho to ne so a ade nyina di bu a de wie ye na no David die ni bi no David odi etie nyum ne kakra tie kakra na mo bobit ya no mfwe Ghana adisiye opoba ofore amanfo emamo atin edeba ahinkan 93.3 FM. Ghana adisiye opoba ofore amanfo emamo atin edeba ahinkan 93.3 FM. I decided to give him a try. He blew my mind off. Free health, free protection. problem solved, total solution. Oh no I don't need nyankopon no a that is several safo no obo nipa ho ban ono a eyo no a God hey Edia na oso ahu afa Awurade ho. Oso ya hwan. It's impossible when it comes to him. He gives it life and more abundant. What a brofo. I call him my God. And I know na Yesu Kristo ni na suafo ne nam. And obi sa wo mo asem kitikiti bi. Nanso so ebe ya asem kese de ma won. Obi sa won se mudi machi anopa wi anwumre. Oda so mu nyina mu bebre nu amene mo nenam. Especially wu Peter me kire wu Peter. Wu Peter akra de mitu anu atiem ti dodo no akra kire se minni ho a. Wu Peter na abewo ho. I no kure chire ye be kan se wo so na mesima son dan na sama do pruntumi ntwi mfaso ensem ni bebre enti na dodo no anim se Peter de minni ho no mo a wono ne wo ho enti mo ne na mukrom no mo ne na maboabo krom ofo ase ayire bi man so tia so abe mo ne na mu ho no mo a no kokopie mu aniu adubiase ekopie mu a komanimu a kopie mu kumase kofo dua ne mpotamo no enkrofo se mimi ye hwan anopai wo si nyankopon wo ye hwan wo si oye the problem solver wo si wono na o change destiny ana wo si wo ye hwan media mi bizao but anopai ye de ye si we've made a discovery and we've realized say onyankopon ye sebere sesafo wono na wo boni pa ho ban madam emma obi na da won kan kiro say we hunu subiriku bi wo baabi antoa bi o se nyama bi wo baabi obegu animu ase
fa wo ho to awurade so fa awra hyɛ ni mu na wɔno na wahyɛ yɛn bɔ sɛ he will bestow on us a crown of beauty. Ono ni Nyankopɔn ye kan asɛm sisia na ɛkɔm de wo a bɛka so entoato a ne yɛyɛ emunya aduane di wi a wadi bɛba ho so anopa tie ha ebi na God ayo ono pɛ ɛne wɔsesa hyɛbrɛ yenyi no na yenim but baby ya beduro yi ye de ye ho ato ne so e de niema bi ahyehyɛ ne nsam wa hwɛ so yie ɛne ntina me anya ne mu gidie anopa yi minim nia wonam mu but me de me ka kyerɛ wo ne sɛ discovery ayen ya make ye ne sɛ bibi bia ne wono mu a ɛyɛ den de ma awurade ɛne ntia no pa ya wasɔre a wotwa wani hwɛ benkum ne nifa a wani da so asa ubisa sinti ade achi biom ato nipa no obrɛ ubisa sinti abrabo yi ebekɔ yie ni anopa iti hai Onyankopɔn no ayen yɛde yɛn ho ato ne so no wɔyɛ nyame a wɔso na wɔkron wɔyɛ nyame a enipa to bibi fa dayem enipa to bibi di fa odasuom enipa to bibi di fa nsu a yɛn no aduane a yɛdi atade a yɛhyɛ mpabo a yɛhyɛ baabi a yɛde yɛn nansi baabi biara a yɛn yɛde yɛn nabisi no sɛ bibi bɔne wɔ hɔ no mo a sɛ Nyankopɔn na meka na asɛm no nim sɛ ne wo hunu ne deɛ but ne yehunu ne sɛ oye nyame a wɔso na wɔkron na wode wo ho to ne so ade nyina di boa na ewie wie wahyɛ yɛn bɔ na onwi anim ase wahyɛ yɛn bɔ so wɔbɛka yɛn ho wɔde yebesi mapɔn matena bia ɛna no ɔka kyerɛ Israel for sɛ ɔdɔm bɛkɔ bɔ hyɛ asase ne so sɛ ɔka ɛyɛ na emprempre no the present situation one way a ɛbɛ discourage you but the good news is that sɛ wurade ka na waka ɛne nti ɛyiriyɛ anso so awurade wangu Israel for animu ase anopa wo nso ngu animu ase wate wahyɛ wo bɔ na ɛbɛbɛ mu wo de ne sɛ obenya akukuduro nea wo yɛ bia nya akukuduro he sɛ ka wo sɛ kokɔ fa nneɛma bɛtɔn a ɛntena ase kofa beton na Onyankopɔn a wasra yɛn ngo na ne ngo sra wɔ yɛn so nti wahyɛ yɛn bɔ sɛ baabi a de na besie ɔde hɔ bɛma yɛn no anopa yi baabi biara a wode wo na besie awurade de hɔ bɛhyɛ wo nsa ɛno ne bɔhyɛ a wahyɛ yɛn na meka sɛ meme deɛ yɛhunu so wɔ Nyankopɔn how do ho to ne so ade nyina di bo na wie wie Bible akenkan ya de etato na awotwe nyina no Isaiah chapter 61 verse 1 ho ne de kro no a eno an yegusu aye kenkan ebia na brani nti ene ma anwura mu anka ho asem ankyerɛ but me pese wunya brani adage nti wo costo ho yi me pa che Bible se wo ye Islam ni nso a pe Quran baby a wugidie hye bia no me mesha wo kete se chenchena bra bedi mi die echi but me de no kre me ka kire se nka bedi mi die echi a anka obe nsenchene de ama but nya wugidi bia no kuramu yie so mutwe na ye ho amamre ne amane so ade ase untimi kan jem se we kristoni a wo mpempa bo untimi kan jem se we kristoni a wo mpa forebo untimi kan jem se we kristoni a wo mpenya mesem ka untimi kan jem se we kristoni a wo nkyere wodo untimi kan jem se we kristoni a wo tan nipa no ɛwɔ sɛ utumi kyerɛ Kristo su mane nadi nea wugidi bia no kuramu yi anopa yi sɛ wo ye Kristoni a fa Bible no Isaiah chapter 61 the verse 1 ho no de kro no a epacho frinkin kan so edi kan no nyabotere kenkan nyabotere den kenkan kakra fa kuku si ase na obehunu sɛ Onyankopɔn ongu nipa ni mu ase wonu ni nyame a osesa hyebre wonu ni Nyankopɔn a enipa nyina ase asɛi enipa nyina ase owe dia monkoto nkyene ɛhɔ no mo na wɔhyɛ ne ho animonyam ɛhɔ no mo na wɔkyerɛ sɛ enye nipa ensusuye ɛno onu Nyankopɔn ensusuye ɛnu ntia no pan so de brɛ wo no the crown of beauty will be bestowed on you no matter what. Koso anya gidie wɔ Awurade mu maba semi beka only the good tidings and the achra onyame asumje nka ho na dem no so mfama ofra me obo ba ofori amanfo
Pacho ya no wati ase se oye eje Nyankopon. Oye obe Nyankopon ye onkrunkru Nyankopon. Yire so chire so se den. Ungi ani mu ase da. Sports up next. Omo wi a. Ye be san baba beto aso dia ma o machi. Enu ni dwumadi ni din. Afa na do feed na to ha no mo a. Ma mo achi. Amo akwa ba. Ladies and gentlemen, it's sports time! Adeshimamba, Yema Munina Kwaba Sonkubi, Wembra Hinka 93.3, so Yatanasi, a good year Muslim, and I did Eba Midin, Eddie Joshua Kwabna Ejanim, Obeti Obrimpa Poku Warenka, Afi Yusuf Eji, Ebwa Jumaden de Jumadino, Abesumo, and a Raymond Ashete Rat, and a Bernardo Mauli, almost some Buana Fiat in Seminole. Aba, idi kan no men fasida e ma sobuti o ma so aseme da good mu nsem no e ba sobuti no e de papa men kan dada enei onopa yi opa dia e hye abogogbo ne no da start day na start with sobuti eno a ene sobuti ene sobo lankasa ewom akakadru e kan hwentia wo mpepre mu kwa brobe na yaka bum ayam no moton edi ma se sobuti emfa woni mfi a wadi bia no sobuti enso eye edmao ni yanya ya unyan so hye a na de tea bag ba kwa tum no atwen ma nadi no abobo na bibia nso atimi akofan edama ewia opade bia enyu aba eno ane sobuti unya sobuti ba ko a afei udi tun so hye ma ne dia fa ice cubes enso eka ho o de ka ho na atwen ma ne eguma ne de no menka endadao mom ye vegetarians no sobuti eye de mamo mo nso ne no na se yempe cafe no so no sobuti eye edman afei ya ye wo liver problem no eduro timi bua pepper ya hora no ho che emane no timi di nchenche na bibia nso etimi ekofan enso edman afei yenso e wo high blood pressure no so no sobuti hwe etu ase enso edman sojafo a ne no omo ye mu a na se yare ba omo kuntia no enei yade sobuti ubobia etimi boost immune system no ne no mutimi kuntia yare a eba nyina ma nso timi efa ho edi na bibia nso etimi ekofan Edimao, open do to Imina Enterprise, Domi Markets, Kra, Semna Making, Fernambe, now Nyom Indi and Combo, 055 111 9620, 055 111 9620, and a 0244 087695, 0244 087695. Watch him down my offer 0244 878763, 0244 878763. Alhaji Ankuli Enterprise, Subenya Binuato from Point Enterprise, Ebusu Elho, Afi Ante Aja Provision Store, Ewo Dan Roman, Ebusu Elho Merin Kroma, and so Ewa Babo, Afi Sister Ya Provision Store, so no Ebi Elho, Sister Volo Provision Store, and so Ewa Odan Snappy Aba, na Afro Chima, and Kind Man, so Oba Benye Binuato, na Bibian so Etimia Kofine Ed Amau, Afi Jubilee Hospital, and so Asua Sen Arabia Air Tete, no, Fabedaye, na Fianche into a Sentem Paso, and Fa Emma Ebia Obano Yarwano, Emu Aide, Opese, Nin Obedaho, ma a doctors and nurse for agent so ehwa oba ye be boa wo sa kwan so na bibia so etimi akofan edi amam lab na pese o ya bpm do na pese to antenatal care any postnatal care enso elho afa theater enso elho surgery bi operation bi na pese o ya bpm e be boa na bibia so etimi akofan edi ama ave wafafro ene maternity no pese oye bia bepiem na yembo scan bia pese otwa bia no so no bepiem Jubilee Hospital a yebeboa na bibia nso akoye edi ama yare bi ache usuro fere so bedu nkomoda kire unua bepiem Jubilee Hospital na ne kansi meeting no so no embedi enkomo wani ne no ohwade a unhu ebenwa unhu anhwa to ase ntem a kina bi no edi oha kese pa na bebreo ye eye clinic amfidie ahyemu ma oba oni yare wanyina no yedi betu ase ntem pa so enso edi ama diabetes and hypertension for no echina amno kase ya nopa no ncheche be koso we na koso efele nopa bia na koso edema wo fie na pedua no so atodi a kanti wonu aduane a opa atodi bia no benya bi enso atodi Jubilee Hospital o bano kita insurance so da yebeje na ya hwe odan babu road Amantra bridge ne so honum ene yewo 0244 575799 0244 575799 and 0241 7846
45 na oni edi enkomo yen free and 7 asedi a yen sha se free Ghana ha ye wi ani atiasi mo Africa na afia akɔwie ɛwɔ amonone na yen sha se free Ghana for place ya mutem ɛwɔ amonone na afia mfem awie mo ɛwɔ the Blasters of Ghana coach mame sha se free AC Milan abrante bi se kan Edman Leicester City your friend Daniel Amate over the Blasters of Ghana abrante eni bo ani ball me no ka say AC Milan papa friend Stefano Pioli as show interest so nya Daniel Amata wama kofana ba SS nyame aduma next year no AC Milan ever Champions League as so mu defenders no omo team strength no team no ka say AC Milan am show interest our Daniel Amate mo CAF Champions League nyame aduma on the 13th May na just a semi final part 1 etodwa our Morocco abonte so Mohamed chese defeat a complex war I wanna give no ever so Wydad Casablanca one more tonsa at a firm Mamelodi Sundowns me no ka say CAF and so etimi abo papa fan referee Daniel Lai say nyame aduma 13th May no wono ene kwagina game no afina assistant line 1 papa fan akwasi a champion brobi wono ene kwagina etimi no ka say the Daniel Lai woni kwasi a champion brobi womo ena CAF atonsa from say nyame aduma 13th May CAF Champions League no Wydad Casablanca womo ni tima ye fan Mamelodi Sundowns no womo kwagina na no ka say the Blasters of Ghana I'm not coach papa fan Chris Wooten ekoshia papa fan Jeffrey Schlupp ni nia no ya Branton ho sensem obaba Blasters wo mo Branton so omo Blasters biem enu a Chris Wooten enya akonya ekoshia Jeffrey Schlupp amino kasem enkomotwetwa na start here sa wote se papa fan Jeffrey Schlupp the Blasters of Ghana kwala biaba na Branton ebesi aka na Ghana emane nyon wan sensem no a papa fan Chris Wooten ekoshia no eni ni din komo Jempiemo Ministry of Youth and Sports and so akachi papa dano no Mustafa Yusuf na wakasa osidan nyina no amanfo kanse ndi no se aban enafe other corporate entities no ade ndi no baby omani kire football osi baby asika ko baby ane no na se obi attention no osi football mu osi oni no o catch obi ase enye nokre na ndi no omokra amaban ba yi na se omo invest enso ndi no na se basketball mo bibia enso etimi ekofan edeman oso nankasa no na se ade a basketball fan tene odi no asi wo se ndi no sports aka nyina no omba invest wom na bibia nso etimi akofan edeman enye football nko a yentien sema Mustafa Yusuf edituja. I'm a basketball fan myself, and basketball is one of the sporting discipline that we are supporting. And for your information, we supported the Basketball Federation to organize the championship, the local championship here in Ghana. So the government is committed in ensuring that we support all the sports federation equitably. We Minister of Youth and Sports Mustafa Yusuf edituhim. Yenremu our the Continental Club Masters asiedu ketekana no phobia House of Folk ni enkwadi komo unu say House of Folk coach papa friend David Oklo na no na David ensemi betodwa say House of Folk boboko no also say papa friend David Oklo ene no na David Oklo also timi granting interview wo ka kire wiase so no House of Folk team no enso se no ono hwe team sa wakọ chi ti say Liberty wakọ assistant coach kwada makumasi Asante Kotokopen en House of Folk boboko no enya dia associate ono papa friend David Oklo yentie sema David editudwa. See any challenge in coaching as a head coach. This is not the first time a head coach. I've been a head coach before. Liberty, Maranatha, head coach alone like today. Other clubs, lower divisions, I've been a head coach. I don't see this as any challenge. I'm just doing my job. Eti papa afenu David Oklo na no na frem poma so tin sansem no ka kire papa afeno His Royal Majesty Togba Afede se be yan ka onfa team no enfema David esa se David e wa experience bebra obetimi dia boa House of Folk frem poma so former Asante Kotoko coach na busia fo yen kwa na yesa kwa na to aso Ghana Football Association na no ada game bako ebaso that is May no ebaso the Theater of Dreams hono yade a achim dan ko the Couriers omne aduana stars na edi bani na game no obi atimi to atena bako editia na nyanko na game no ekoso wie no post match conference no yada papa ni din enso ede Samuel Pakwesi Fabian enso ekasa kakra ede fa game no ni nchemu a ode ba ne se yade a referee so mu gire mu edi sa game no na se yade a anso ni kra o performance mo done di apiti pa e second half na utimu se na ensheda enso ni bibia mmeye bia no na referee no age e de ama eye de se odo ni chema kotokuri as boboko no intene no ade a referees ni ye wa sa game no mu de na se ade a enya de so ni kra na sanse mi beto dwape na ne Ghana Football Association enso atwemo pen no mo nkrata enso aboleta ena mapa ndie ne Pakwesi Fabian se sanse no keka ye edigu referees no fi no ensheda enso ni intene no omo charge no na mom se owanu ye bia ontwa
one fan brand ne and some so atna se nemum samba dia na se ya dia charges obi an ono papa ndim e de Pakwesi Fabian Yeguso emfiri Pakwesi Fabian dia yenwura mu e former Asante Kotoko coach Frimpong Manson ni nsem o kafa David Oklosen kebeya His Royal Majesty togba fede emfa team no emfema papa e fra no David Oklosen so betimi ayodwuma no e de man hasofu. So open for the future there. Kawa start to say, just give him the chance and then on continue. And then man be brave. Old team no. Then you get the confidence and you get to know players better. You get to know the team better. You get to know the fans better. The management. Oklu as an assistant. The situation about on in your head. Now as to say confirm no and ask him for Obembra. It's for me the me I think man that confidence no. Give him the job. Ko catch will be say. Oh now is substantive. The kind of confidence Obenya and I will be assistant or act and also with certain kind of confidence. For me has been I could draw and then they sit down. As time say educated fans no. The situation team no city the baby a person the person achieve. If the team can grow with Oklo, you are building his capacity. Eti David Oklo and Sama papa friend from Pomanson Ekasenkebe enfadwuma no man sei ene koyo. Yempiemu ewo handball mu na nanu adabe piemu ewo Achimda Nurse Methodist College of Education na yade nurse enchechire enso ekoso dema teachers fo ahodo eni no o ma wadwen se handball no on person di iyadwuma na after enchechire na yebisa papa ndim enso Eddie George Bankole eni no technical director edema Ghana Handball Association se eni no ase eni no obe piemu other games no na se patronage ensheda eni ho na mom dudo na enso eni football so papa ni chema o se sa eni no patron all football so no say ye nyina ye blame ye ho ye nyina na ma sa de no enso etimi abaso oso be piem handball game no de de pa na even de crossing football or say football be say 1 hour etimi ebo go bia mpiem na so say handball de within 1 hour no etimi she be say 30 40 50 goals ntini no kohwe handball game ya woni etimi agiye pa eni ochirema no say handball de ya de a game fe pa na the second fastest game Sasi we suyentie nsema George Bankole technical director Edema Ghana Handball Association editu yenim. And with the America say ye ready for him because ye concentration I say concentration akọ football but anukwara ni say obi ko akohwe game adenti na okọ or cause eniji okwaji yeni in handball you to make 30 goals 40 goals 50 goals within 1 hour. Because you bought 30 minutes time too. But football, you bought 1 hour, this thing, you shall go. Until Bibi, I will call yes, oh, go, I want to be Yaba, who crank. Now we, Enra say, Kotoku, our old Kotoku Royals, almost 1-1. Meanwhile, no say a bobo now, you have 15, 14. 2034 before you come home who be happy and a handball also is one of the most beautiful game tactically and handball is the second fastest game on the world apart from ice hockey. We technical director Edema Ghana Handball Association George Bankole. Yenwura mo Kumasi Sports Stadium nyame adama Sunday Bet Power Ghana Premier League Monday 30 Kumasi Asante Kotoko wamani bibia ni Gold Stars and ede hihye so nyame adama we are 3 p.m. and a game no eba so na eno na yewura mu ewo bibia ni Gold Stars owner papa fa no Akwasi Adu ene ne Akwasi Adu di ko ne sesa Akwasi nyame adama Sunday mu pm Kumasi no so eno kure last year amuba Kumasi na ohwe de wa game amode ma Kumasi Asante Kotoko ani this year game amuba ekwan bia so metima be pick point e Kumasi Babayala Sports Stadium enti se ma Akwasi Adu edi tuwa. The players will see something at stake. This time I'm a midday game. I don't think Kotoko team last year they took their chances very well. Because for the first 30 minutes now, not giving a very dicey for both teams now. Mistake and they had the opportunities on the we should expect something positive from that match because Kotoko any more ball, any has a ball, even at a class posted we had a chance to beat us a fluke or let alone keeper error. And I said yes, the error and the Kofa misfortune and they have bought some of the best games. They suffered, the Mediama suffered, and even currently at the Adriana Cup, it wasn't easy. And you ever caught into it, and your promises say, Emma and Mr.
eti nyame adama Sunday and game no eba so Kumase Babayala Sports Stadium. Asida kese confirm pepiase Ampedu Enterprise. We yaba da madansi no inti ma mo pe cement e de dwuma bia na enu mudi bedi no bepie me pepiase Ampedu Enterprise na yembo cement no gasam cement no ye mu miensa ye 42.5 hour super strong after 2.5 hour enso home na after 2.5 n no enso super school out me say ujibi na de sudan bibia enso betimi akoye e de ama iron rods so de ye bebre na enso we yakache from 20 mm ekopim quarter road benya bi ato enso we yakache after roofing sheet ye wa aluminium galvanized steel after no chema ID tini IBR de benya bi ato rich caps rain gutters valley gutters na no e bi enso pepiase Ampedu Enterprise blocks 5 inches and 6 inches quality blocks solid one no e bi ho sounds na 5 inches and 6 inches blocks and hollow one so no e bi ho ye ne Akim State JHS no ne ndi no ebo nhwanim junction so pe ne ye ne kesie mu ye wo afi san so hwen bi odi a we be pie mo Jubilee Hospital a ye ben hodom pe fe number ye now ne endi enkomo 0244 166937 0244 166937 and 0208 299 115 0208 299 115. Yemfi amanane sem na se yensha se free La Liga eno games ni bi etimi todwa na ewo Mr. Yano Valencia wo bokono tonsa elfe Villarreal game no eye 1-1 Atletico Madrid etimi chi Cadiz ebone kanenum Cadiz eti kan bako Getafe etimi chi team fan Celta Vigo ebone kan bako a Celta Vigo entimi ati nyame adom ne games no say ena eba so ewo Ginora bokono tonsa elfe Real Mallorca no mo di antam so Sevilla tonsa elfe Espanyol no mo dia boom Atletico Bilbao tonsa era fe Real Betis no mo dia atam so Rayo Vallecano tonsa era fe team fan Real Valladolid no mo dia atam so we La Liga games eba so ne no ene edi musam no ye de agya wo week 33 of the Italian Serie A no no games no ebia ba so na say ne koye Atalanta tenafie oche special bonekani miensa ma special te kan mienu Juventus ebo mienu Lille te kan ba ku Sarantina enso tenafie a oni Fiorentina ekotie sa game no end 3-3 AC Milan Foni Cremonese enso ebo 1-1 enno afenya Jan Odiagro papa afe Lazio enso ebo kanimi no Sassuolo enso anti Monza shekan bako ama AS Roma enso etisaka na afe Verona etinafie ama Inter Milan ebo ne kanim ensia ama Verona fono omantimi anti ene Empoli ene Bologna na ebo 645 ena afe Udinese enso betenase na ne Napoli edi abone 645 yenwura mu ewo EPL enno na ese games ni mienu etimi koso eno na Monday 28 na say ene koye ewo Anfield no Liverpool etimi che team efo no Fulham ebone kan ba kwa Fulham etimi ante Mohamed Salah ene de penalty she goal ede ma team efo Liverpool bobo kono afi ewo Etihad Sports Stadium Manchester City etimi che West Ham ebone kan miensa West Ham etimi ante Abrante na sankan hu biem Erling Haaland record ewo EPL no wa breaking ni ya me no kase na game ba ko eba so Brighton tonsa era from Manchester United no me ante so me no kase Manchester City Asambeje kind no oma benya 79 points Arsenal aba betosumie no e was 78 points asisia na betodwa sa Branti andin edi Leo Andre Messi PSG no obefiri ho kwa no beko na ebetodwa pe na Saudi Arabia government no omoso mo prepare biggest offer edi ama Branti ni din edi Leo Messi e Saudi Pro League ni mu se ombre no mbeji na fu Messi akan ewum na sika ene no ompeso ba Messi no ene Ronaldo edge no na so ma kwabo mienu na mpeso ba Messi na fi Messi jipenie ebesi akan e Saudi Arabia Pro League no yenwura mu Etihad Sports Stadium na Manchester City eto sare frɛ West Ham no na yesa Brate fan Erling Haaland breaking record no unu se ura mu EPL na Brate a watimi ahye goals dodo e one season Brate fan Andy Cole wana Brate fan Alan Shearer no kra no 1990s mo ene kofo no etimi share one season no wo mutimi share 34 goals na se no Brate fan Erling Haaland go no boy no se se Brate na timi breaking record asset for watimi ahye 35 goals e wo they say the ura mu EPL if you say EPL shots here no be busa say why na season bako watimi ahye goals dodo a Brate fan Erling Haaland 35 goals and wa share no Joseph Guardiola wano so ya bakwasem if you say 2016 was joining Manchester City no enna ono so timi share 1000 goals Brate fan Phil Foden wano ene share 1000 goals unu say 2016 ene papa no etimi joining Manchester City player we di kan share the first goal Brate fan Sergio Aguero
wɔno ɛne bɔ first goal ɛde ma Joseph Pep Guardiola Man City ɛnura Phil Foden ɛne timi hyɛ 1000 goal ɛde ma Manchester City bobo kɔna anɔpɛdi nsɛm no yɛde agya wo Sheikh Jasmine ɛnso ɛyɛ nipa a meno ka sɛ deɛ Manchester United no sɛ sisia no ɛda pampan so a yɛtɔn na pan ɛyɛ n'adwene sɛ £5 billion ɔde ba na fa bɛso bobo kɔna United mu na watɔ na ɛnie no ɔde ayɛ ne ɔbɛyɛ bia na reporter ɛban sɛ papa no onya bɛso United bobo kɔna mu pɛ ɛyɛ ade a player ne din ɛde Kylian Mbappe Lotin ɛyɛ number 1 target ɛde ma Manchester United ɔsɛ anya no nko a ɔsɛ ne wɔn hu players bi Madrid ne fɛ afɛ Bayern Munich a likely so bɛso bobo kɔna mu a ɔbɛsam de ɔba United na bibia enso etia kɔfa de ma United bobo kɔna yɛwura mu Barca papa ɛfɛ no Matteo Alemani director of football ɛde ma FC Barca me bɛka kyerɛ ɛno sɛ papa no nyame anuma June wo free Barca adwane Aston Villa na me no kasa no Juan Laporta wɔne Jody Cruyff mu ekoye meeting na de metete sɛ yɛse papa ɛfɛ no Matteo Alemani no wo free Barca pɛ wan hwɛ abrante fɛ Deku wɔno ɛna ba bɛ director of sports ɛde ma FC Barcelona bobo kɔno na me no kasa sansɛm ni beto dwa no Arsenal enso ɛfa akokɔ ho ɛwura mu Barca no mo ni abrante fɛ no Gavi enso ɛtimi arɛsɛ nyame ade ma Arsenal ebetimi di sika bɛfa Gavi ɛde free FC Barcelona de akwa anɔpɛ di nsɛm no yɛde agya wo yegusu ejina Barcelona bobo konum na abrantia ne din enso de Rafinha abaka abrantia no from Leeds United kopie mu Barca no kopie mu Barca no bono hye de onya bebre na embo tim no ka say a lot of clubs edi abrantia na chi tim ne din edi Newcastle reporter Eban say abrantia no na say verbal offer da koma Barca likely say $60 million rated player you betimi assign no na bibia nso etimi akɔfa edama na emom player yi na say Arsenal mu nyina twomoti say Rafinha omo ehia no yɛwura mu Liverpool ɛno amutimi che Fulham ɛbɔ ne kane baako a wantimi ate game ni ba wie pɛ ɛna coach ɛde ma Liverpool Jurgen Klopp ɛnso timi ni communicate ɛde ma nsɛnkyerɛfoɔ sɛ de wɔka to dwa sɛ abrante fan Thiago Alcantara ni season a ɔne Liverpool no ɛtimi abawie sɛ abrante ni pra no ɛnya de obetimi asia kan ma Liverpool ka kosi tama season no ɛbɛba wie ya no so yɛawerɛ ho sɛm a to Liverpool na wonu sɛ Man City wɔ abrante bi ɛfa no 1 cancelo obolon ɛde ama Bayern metete sɛ Bayern foɔ sɛ na sɛ deal no ɔmutimi ɛnya ne permanent na abrante no bolo ni wie pɛsa mewuram ɛwɔ Man City ɛno na me no kase de Mika Teta show interest ɛwɔ abrante fa no 1 cancelo mu sɛ nyame adoma next year ɔmɛbɔ Champions League enti sɛ mutimi nya number 3 bi obetimi abobɔ akyire hɔ ɛde ma Arsenal bobo kɔna anɔpɛ yɛde sansɛm no yɛde agya wo Chelsea 6 games ni Frank Lampard owini ɛyɛ game bia wumie Inter likely say other games I can so lose so Chelsea will go back to the championship. Reporter Eban say we say promuni coach or many Mauricio Pochettino and so yeah we anesa. Na papa no or say no or Tottenham must be not a player be the room for Zaha. We see kind the Maboboku and then Crystal Palace. Na oba Chelsea back idie. Na Sabranten oba sign no na bibia so etimi akofine. And so aman enya no kwam no ka say the Chelsea na say adia oba 17 signing Abranten there the Alex Matos from Norwich City free contract. Na Branton wasan ya or the ama Chelsea and no like is Branton be jinemu and so abo game the match Chelsea if say Mauricio Pochettino ebe pima Thiago Silva and so no wife say niku no ondi di ofie iso kra won timi no bibia won timi nye ada ya Chelsea straight 6 games ni omo wini ye interest and pass oduma kra bo no Thiago Silva entimi mbo nti other this de kese pa na ko the match Chelsea teammate ni nyina any coach ni say onhwe no wini game no wini game a niku no ase ya chia for the team ohu ni onye ọma nso a Thiago Silva same no ọma na aduane a asemi ndi empaso nso a ose da bi ntimi nye enu ntino ade na yakoso Chelsea no ha ni kun Thiago Silva pa abisi asemo yango wi asemo no awa brante fan Messi papa unu se no Messi papa emle beto dwa se papa fa Lucas Campos sporting director de Paris Saint-Germain afre Messi se na watwumi no won timi ni Paris Saint-Germain adwuma no enso enya adwuma biem no na Messi papa no anadwo wono so fa phone efre papa fa no na se Kalafi president edema Paris Saint-Germain ka chense ono ne ba no o se contract na nya de obe stand ni biem nyame aduma dwum o ko free Paris Saint-Germain enya 1 cedi kura enfiri mutin se de Messi papa akache Paris Saint-Germain se ni ba no enya de obetimi ato aso bobo edema Paris Saint-Germain biema eno se areko sema esi wo wiase abrante no ba Barcelona is wa beka Barca team no na bibia so ye beko na Barca de omba sika we na mo Barca ni squad beto
Obi man o double ahia o dey say akwanzi we be dada. Say we so no Ghana for Yankobi on. Okay, Yankobi dey name fancy we e ba na. Under 17. Ya be dwudwam ti. Ma yengina we so na yemfa nsem no ensi midin ye de Joshua Kwabena Jeni mu wate Obrenpon Poku Warenka Yosef Faji Eboa from Afa afa Romo na Shete Rat ene Bernardo Mauli omunyina mo boa me de nsem no ebeja ye jemu de ma captain in the morning wo boba ofori amanfo no the match show no nyaka no ato aso. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahinkan 93.3 FM. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahinkan 93.3 FM. No, ye medini ye mesebi unti abraboimu eni bwasa machi sabi radia ya minaya sabi ka kawunyia kaneno baby ala metipa enkrofon cheta titi kotoja mebu ni munisa mati sabi di ma braboimu adasya chawa Bika wunyo, hey, ajama betri, ye radia dwo. Kabinu etiano dini minu ene, onfremi sebio. Osonya kupasi semedio, hey, wayami yo. Ajama betri, etade ya wansenya miambo. Awucheti matadi ya sheminina, mamijeta de fufrobia titem. Don't you say my time for Miami yo Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahinkan 93.3 FM. Nyame basie munye Eradia yebiyo Sakenye radia Asaye sana shira ya basie munye Era
sochi bubom ehumritu Odum rapwamyo Wami wenimo minya umu Abrano nya bubu gumeni masi Ede pai bodin Eya bro Ghana adisiye Oboba ofore amamfo God of 93.3 FM. He heard my desperate cry. He lifted me. He lifted me. And he sets me free. Sankanyera dia. Me ba choma me na say fidie ne da so da ha ye call into the world of sports. Joshua Kwabena Jenim oni Obrempon Opokuware. Update wo nyina mo de amaye ye to aso hyere nso ma achen. Eno ni dwumadie no edin. Wo hwe wo mre no nso asima no. Adua san pepepe na abo apa no pa nonso ho. Me ba cho edin ameje so obo wo ba ofori amanfo. It's your birthday today. So we join the company of well wishers and we wish you well. So happy birthday going out to you, Michael Ota Obing, a teacher of Achiasi Senior High School. Michael Obing Ota. Oh my goodness. Enti anope o se nyomo no yensan repeat mano. Enti repeat. Yensan repeat bi me na fe yenkwe. Ghana adisiye. Okay. Oboba ofore amamfo emamo achen ediba ahenkan 93.3 FM. Okay. I'm gonna chigagra. Ow. Say Michael, what ya? And I'm me who to say you. Ow. Abraboimu and Gasia Machi. Samika Kamunida. Say Michael, say. Okoha or yard fetching her baby. You would have moved the pine. Ow. Meka Kawuni new. And on bottle water. Can you imagine? Soon I could pass the sunny deal. San Fabium. And on what Miss Sony TV. Eduno. You can't just say do TV like that. And the who here AJ, I never quit here no. I say no one can say TV who will be can't say do me no koda. What me create jersey so my dear light burn will be here. And also crow wisika will be here. A radin ye dini. Yeah, can you say ya own talk and see dying? And into ya who say and go for chrome ye did do. Radin ye dini what? Why ye what? Hey, see here where we are. Obey you. Oh, see here where we are. How long ya say no? Ehumretu. Oh, abusia so ni abusia. Erade ba mu be ye nsentrene. Sika na bi wa he, ebi ni ho.
Ade ne do ko ntimi ni. O hwe ni sa hwini ani bon. Ye kuma kan e. Aseme hwe ade ne sa hwini ani bon. E do ko pa ba ka pre. Ni bi. Of Enoch. And utimi kokujina kanishi. Utimi call Liberty. Fizzles food. Utimi ko ho. Utimi bowura chobabi na wankasa udi key ya ponche na pantan ne foma me. Radini edini what bra. So once again a glorious happy birthday going out to you. Michael Obing Ota. Tia no watch them when she say yeah. Ow. Yeah, radia, yeah, you. And when you to happen, yeah, quack of our braco into a foot you near this year womb or that chinty. Yeah, the amount. But before I do that, on behalf of the Mandem team, yes, it's Michael Headmaster Bakope, and pay a glorious happy birthday to you. Live to be 93 or 3 and beyond. Myself, King K, Chester, Sir Joel, and Aquaba Kuna and Nimsia Papono. Oh, Paritos, I don't pay you. I say a glorious happy birthday going out to you. Live long and prosper. Afi yan konko for bra kwenti afutuo ni adesun ewom yen fa nto aso mfa ma o hyere so mache eno ni dwumadi ni dia no pay wo da chinti de de nam so simple. A 5-letter words. See ha. Just learn to forgive and forget. Learn to forgive and forget. Chadi am de beche ne jamani nkade envenya nyu atre. Endre ya sisi ya wutie mi, kai ya wutie mi, nya boye ya chi na usore ya wutie mu. Hwe wo bra akọ wo bra ho anadwe ade etia no pai. Wo tika ni mu ni wa ye lem. Wa kodwi wo ho a. Yankopon hwe wo wa ma ade ache. Na wo nua ye obone facha ne ma ore mfi a. Wote ho no mo se kwafu anwoma tidu nyimu nsia se chede o de beche na jama ne nka de eno no ye de ade no no sua se ye de bone chane ma yewure efi bone no emfomso obi ya omfomso afa che no o de che no ayifiri utirim enka nkyem se o media che no na emom de yan se nyankopon so woni e konkonyasie wo sa bone a ye no ho no aka kire se o bone ne de am de ache na emomu a anka me pa acha kanipa ba kokora na so ntiase inti anope woda chinti sane ye be ya ubenya sound mind now they are focusing e wo abrabo a wo boni mu no obi ya oboni afache no wo di chani wi a yifiri utirim uti no enye wholesale ena wo di akipu nkrofo nsem ewom enti sa de bia bu nse wafon ntumi nya kese inti obi ya oboni a wo di chani wi a ma remfi emeka se me de achade no be chane mum se obi ye fruit de no ne de ade yifiri utirim woda chinti se ne be ya wo benya hoden wo wan fan krofo boni anchom na hihye omu saa no a onni apomuden ne mum se uyi nkrofo ho asem firi utirim obi obone no de ache no obi awade awani nye ho no abo apiri no aka che no nya wo ye abcd mani anye ho e pa che onye biem oso okay mate me nye biem na wati asese ye nipa die eyan ye befom sebe enye abo bi a wati wuram ene ba befom enu mienu a tifie o eyan ye befomfom ye ho eyan ya no kasei ebe trankrofo enti se obi ano tra wa mpacho ya na ode ache no wate se ne wo uye obi bone ya na wo peso ode chew na one wo ye free no sa pepepe na wo so obi ye obone afa che no na ni nye free wate
So woka tell me say ahweye ne wo mu de no de mete wase na emom se wo se me de ne bone a kere na emom se me wure be firi de oh there be enye sa anope wo da chinti no yes learn to forgive and forget sunya se obi ya wo mfomso a wo de be che no na obeyi afiri utiri ma wure mfi kura sanse ye nyankopon no ayidi na chi ye nyankopon na menu mienu nyina ya gya tum se ono ne obo ade nyankopon no ye ne mfomso ne esre no de chen yo eni tina okin kind the book of 1 John chapter 1 verse 9 okin kan ya o say se ye bone ne ye paimu ka e kire nyankopon so wonfa ye bone nchen ya oye ono kwafu nyankopon se ode ye mfomso enyina be den wode be cheyen it is oye nyankopon na oye just and ready to forgive us our sins when we confess them na busia na ye ne me ne betwea manate ye betwea manate ye de kwohen enipa bi atwea ma enya nsunsanso wo nkiriba bi so enkrofo bi manso omo hya ase na ye no kra ye nwo ye no omatwemanso na amane abenya nsunsanso we yen tso yeso na otena wiase edi sa adwuma we ya eye matwemanso ama kuro no obo enti mukoda kete so a eya emflashe ma adwen ho kura da se ye manso a ye atwe yi cha me se me mfa nche no amene ne atwe ma na tie yi ebo oman no etete oman no etiti kuro no wada adwen ho pen na nipa ba na wo yi. Learn to forgive and forget. What that chinti na obeni ache. E ba to me da se bebre se we aso tie me what that chinti anu na atwa gu sisi ya no. What that chinti. What wasum. We atwa gu. Afa da obon krata mo so e de to aso. Mami wo eni mo. Mi ya mo. Abrano ya bubro kumene masin. Dem pa mo di mi temu di. Aya betanya me. Some frewa eya bro mi ya wo. And God of Enoch, He heard my desperate cry. He lifted me. Oh, He lifted me, and He set me free. Promotional Purposes about for at the back 93.3 FM. I know what sharing so I say me that way. Ye nyina ye to aba ne de ama hwan PCS star artist of the year VGMA 24 munyina munkangu montoma no na wonwini Ghana adisiye oboba ofore about for at the back 93.3 FM. Oboba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Show money big star wicked, Africa big star wicked. That's a fact. My baby too fine, baby they blow my mind. They make her feel alright. Each and every day, she dey test check up on me. Cause you want me and they woo, and she am happy. But you be the best. I waste my time on wrong girls. Feeling need you come see my hands up. I got you one in my last stop. Mayare. You don't need a quiet. No shots like nigga. My thing.
Okay. I don't hear the one cat I was ready to ask the amount sharing so. Show money. Monica. We for tana said that anti my uncle. Now for uncle for the one crat and boss one fan to us on from ma. Take you out, day now pain. Kweku. Owo. Bibi aboko de. Boko na so. Nyame adom me so me ho ye pa. African way say ya. Ebe bi ataidin. Sanse Kweku ahye African wear. Well, yes. We na new one won. O le be order. Order dan Ba men tanche. Na hwansa no a. Efia part. Ono so hwan ya. Oh, give you try Jubilee kakra. Me nimu no ntichire ni ye. O try Jubilee hospital no kakra bi a. Okay. O say if it work na aka no do bia billboard ni si no. Stores bi gu benkum. Okay. Hono mo no. Hono wo. Ono ni efia part. Efia part, yes. Oh, okay. Tian kokko bi sa. Oh, okay. Na awade o ye no. Opam emma ni mema nyina. Bibia. Anyway you come no. Okay, why are there? Adwin bibia boko there. Nyame adumo hene na so. Nyame adumo me so me ho ya pa. Ba de ase. Sure. Na Endra na Dr. Kwabene Dufo Owo town. Sure. Otiye. Oh, of course. Mami mo NDC fo abaso. All ba no na me feel say say bebre no ayi o manim say JM no mo support. It mean I thought say don't say na onya feelings no say bia bibi batan. You so also experiences apart from say me fa kwan so me hu the for we be no. Flags na omo de flags na bobo kwan answer no on yeah you can say omo ya omo ta boje omo so sa na ye you know bia omo as a well established in yes men can say on say sa other candidate no gbowura ada MPP ni ayi ma say ayi so ba ha ona bo Kennedy ba ha yes ntia no so say huru si sa but you can dey huru yo but en you say bia ba uni ba so ti ase na se ba mi aba ye hu de ye say eno dey oba on official duty but oba bi mu oba as ono ankasa prayer man ho en dey ana she da nya yi I see. Ena ena no brother no so yete se okọ mrashi bedwafie ekushia majority kokoso no eko ka kire o msa fe die ono so bre ne so a obekọ akopre bi ai se bosumi we no ope na kan na wo so obeka because 26 ena mo kwakofa nkrata no nti wo so wo sha ase eburu nsuo no ani ekoko na aye na NDC for hu de o mu dina na ye hu obeba o ma obeba yes 26 ni ndru ni de na je say wow NDC for hu no nia eye likely say 13th year 26 May me can NDC for de ni e memre da e be na wotwe ana meboa aka 9 days inti omo de so omo de obi anim say omo presumptive flag bearer Kanima Mpani John Dramani Mahama so that say okay na MPP for no na enyanye clear Dabi omo de ne de sisi ana ye open yes enipa miensa no obi abetimi awini omo bro miensa ba top 3 ne de top most no sa okay omo ye 4 runners no eno ne ye Kembaland o say Kembaland o say di bia ba Kembaland wow enti Kennedy Japan Alan Cash and Baumia yes na Kembaland no Kembaland I see enti Kembaland for no no mudi animu omo aka ne de say yi omo support I hope say enkwa chire ho de Kembaland for no omo no mo hire dik omo aka ni nyina 1 2 yes so ahwe 1 2 you try microphone now oh ni Mr. Zechie ndi me nkasa den no ba obopa sa me nkasa den nkasa den ya na we so ko o kan na e4 no o say onu be kan ma na e4 say Kembalasa
papers now you ready? Ready. Me pacho mo fa my what? And Kembalasa, but you be careful. I hope it's all cartons and I hope it's all cartons. Kembalasa 20%. Over to wata. What I don't say every year kuto. Kembalasa wata. Kembalasa wata. GTP. Kembalasa Kennedy Baumia Alan Sechi. One top most 4. Oh, okay. Ba me titi bibi se ebinumu be si fem na omo twen se Baumia ebe kasa. Okay. Baumia onyan kasa officially as waba publico. We need first engagement with majority caucus. Okay. And I will be leaky. It is a me so be basic for mo. Obi besi. One out. Amo be kika. Obi basic for mo dia na bia e bo ache jako. Now what I want papa ni what papa ni ntini ya na nyo so ni nti ana na kan state ja ja sam no kra na kana na bi o me sana me hu so vie no debi otia ni bube fu pa ayi wan ka sa wo boss you ka won ka so obesi form ayi fanza de ni mi adani mo nsi form adani mo so no akọ na adana otoso mi ensa obi otoso mi ensa we da bi o this time wetumi abananim but adana wutumi hwe ayi ye na ye wo fa boache agya ko wutumi hwe nanim ka so obesi form experience me bacho me gas go nsi form usi wonu de obesi form me say obi besi form a me de ka gas obi nsi form say you were too sure about nia wo kan no so obi besi form a na e boache agya ko so obi besi form a e di ku bi se wonsi Debi ya wo kan no obi besi form a na eye boache agya ti etwi no so obi besi form a na boache agya ko ndi so obi nsi form as ye nyina ye ko entina se ekoba so obi frima na boache agya na je se wonim bi what bibi okay na say boache agya ko na be constant k in variation oye dan so no nka Kembala no debi ankan Kembalasa Ken Balasa because omo ma ka no mo determine dia kwala no mbeko na ayi kwala no mbeko kuna du apreku onu so betimi asi anu no ho akuma dan tomero akuma dan tomero obeka ba ko ana oko ka ba ko ana oko say so mo ye 9 ana 10 okay say chabe kan 10 ndi so mo ye 10 wow inti Ken me dem bibo bia Ken am de be di kan Ken Alan Akoto Baumia Hwabiem Jogati Boache Jakon Francis Adanimo Eric Sechi ena hwan Katu ayi omo former secretary Apreku ni aka ne de no ayi da gabna we Kwabena Japan nti omo ye 10 wabo 9 ana 10 Amoso kro maso enipa 10 but omo be yi is between 5 and 3 no mo do makọ final you know November 4th no the vetting be can be agu form bebre okay debi vetting can be agu form because so mo nyina ye they are of good standing boache agya kon obi a watimi aba be minister or party mu de na je say o kan to fom enye Francis Adanimo ono so akobida o kan to fom enye akoma dan tomero ono so akobida o kan to fom enye nti ebia ni Eric Sechi eni owura Baumia ba se Baumia kra ebia aba be vice president party ni mu de nti wo kan to fom enye I don't think so make be at for vetting the obo bi atimi si o fan say yanka what form and yanka on to form ba dia meme tete eni se omo mpese omo be waste sika okay who say enipa more than 5 ebe fa omo forms no Nyankopon ya adom a May 26 no a I was so omo prepare for August no mkokoye special delegate conference so say congress no yeka internet ni ade na mu no mo nkasa na yenya nipa no te say bi nipa 5 no pe na yem for mo nko straight to November no so that say bon ya so mo be sika ade na da ho amo fa sa akwan so
penen one no. Ekwa ben. Oh. And so mama Baomi Alan agenda ni nyadwuma. Baomi Alan agenda ye de. Oh. Omum pair wo mumienu. Esa di enti. O say. Say di enti no mpa mumienu. Some be say sika. De Japan. Mo du sin ala. Kede de Japan. Obo. Asem ne kwad Obo yan no question me say. Ala odi person dibio. That's my problem. Don't try to tie. No. Obo me nyi ni free mo. But me if Kembala pese odima mpanyini a Ken pese odima mpanyini a me supporting 100%. I wish that Ken be man mpanyini in Ghana. But it will be difficult to become a president in MPP at this moment. No. difficult. Ken should come as independent to convince Ghanaians. Eno di enye. Eno di enye di anu Ken forget. Abato adwen. Oh, Chamai. Abato. Ghana hanu mu di oba o. Chamai be ye den. Ene bia obenya vice dia. Ken MPP ni mu die. Chamai, me dia me masem a make no. It will be difficult. Ken emras independent. And you totally obe convince Ghana for one touch. Opinions are like noses. Into actually wadwen. Okay. Okay. Actually. Na a number of people they will call say they wish say Ken will come as independent. No. The independent is not in the picture. Oh. Ken is coming as flag bearer for the MPP. Well, and subsequently leading the MPP to the 2024 elections. And if all things being equal, Ghanaians will push him to the Jubilee House. I mean, mama. Canada Japan, but subsequently said, a Bruce said, them crown your coconia in Numa. And you may say, Canada Japan, or so no Ghana for be pussy candy that course. Ghana for Enyaya. Oh, Nanka that's an happen. Radio surveys are costing no. And here be the case. Timamu for no pet. Ken. What about the delegate in the MPP? Or my ma, and I say Kruma. Omo Pekin. No doubt about it. What about the delegate in the MPP? Delegate in the MPP. I want about my Ken, no? Let me say delegate in the MPP. No more Ghana. Yes, delegate no more Ghana. That's the problem. No more Ghana. Oyi Alanchamati. Dia no person odi man penny keke. So the man try na edru me so. Edru me so anti kentina. Unya ni panimu. We da for yeah. Mon so me say. Obia to me who don kon bia no. Wonya to me a, woye mafia. Yes. Obia to me don kon ani bri to me hu bia no. Woje a wobo ontimi fa nya adwuma sa de opeso oye no. O da bi o ebinom je om de ye adwuma o. Dodo say. Oh, ebinom ye. So at least nya ba ko pe no kra de a good case. Na wo compare na say. We dia bro be tena. Abron be tena we di abro be nan wa papa ba me wo bia o petumi a enanu nyankopon ka kire wo mo se o ka kire lot mpo se me ba kuru nim na me nya nipa ba ko pe mpo a me nse kuru no nti se yenya ba ko de ya ne na te se ense kura asa to ada se nti no obu ho no mo na ni bri to me but wonya o de ye ne mapa obu on so wonya wi a na tinani so ene be survey ene be ye Canada Japan Dr. Baomiane Alan Kembala no timamu fon dia yes timamu fon dia o papa na delegate no yes delegate no adwen yes ye ni timamu fo ye wo kroma anase oman mma nti wo me dia Alan media na okay on my man fine ye pekin me ka hu bi ken ye pekin yes me the delegate me support Canada Japan ba me support NPP yes and for
I never support any party. Kennedy Japan I'm supporting no. Where would you are okay? It tells you say can be independent or full support. Yes. No. But obi betimi atoatia Ken because of party. No, listen. Ken ni betimi aba as an independent candidate. Yemfa ne say obewini. That's here. Owini wi on here for the be adwuma. No, and then so you won't get independent. I said we adwuma na nkofo pe adwuma. And I make say definitely no or MPP ni on emu bia so na be adwuma MPP no na mfofo I also feel so adwuma di are they no party members they are so na make no the issue is open me a I was say open me ho niam nyina that's it say Bible crack am baby sa mani ntwa so da mani ntwa so na me u kreti u dia fakika ho adandu akoyi wa no enyi bi mfiri fa bi ho no enti no Ken independent M1 no ne ebeboa no ano oye no onko so ane ne nkrofo enkasa se Ghana fo friend say ne party fo agi ne tumu wi a omofa ne mre Ghana fo na ye hwede ibesi ene ye we se ye Ghana fo no yeso enya delegate ne kasa kire yes and I make say problem is here delegate no so mo ye abusuafo enti are we saying say delegate no mu hu ade ye ya omu hu omu hu na so sa de ba ko ne be wura mu a wo mani fira sikasem no de here sikasem no ai akwanso ade ya sa de you never can eno ne ekwanso brebre on peace sa ekwanso brebre so mi no eno ne ba ma obo mani kata omu hurre ba ye wo delegate ni bi ho no mo a mo ye principle yes but omu swa musa and musa for ni swa ono fra na obeba Ken so on tenase ono mu guso a wo mo kasa well ena ehunu bi penti ena aboasere wa gye ne background na oyi ne atunchen for mana for nko na get problem se mo be kai a omo de independent de omo ye be to ama osisi a o omo mpem kwa asem ye be to ama osisi a ka meda oh serious enti and one say ni team no ebe koso a ne nkrofo no akasa so that's here the team no be koso a ne nkrofo akasa hwe baby agana ni gina sisi a say de wo kan ye no I don't support NPP. I don't support NDC. But baby agana ni gina sisi a no ye hia obi a wudi nkwase asem o bekwe wanimu aka kire. Yes. And any pro gidi so betumi aye adwuma. Similar example ye data ni ona abakwasi akwa. Oba ne den no kan. Oso gidi say kwetu aye bi. Enti akwasi akwa so businessman. Sa o me pimpo yes o si toilet ne enti wanya ne mu gidie wan support party no also ni mu gidie so ba o so betumi aba be bi ato aso enti na san dia obo kwetu gumbe na wa support akwasi akwa sa honorable buy nso ya traffic light ya kan no amaso asi hoyi honorable buy market na nka ne manifesto ho eno nyame adum odi ani mu omo ye atefa baby adane eko atefa edan na super edan me no koye hu dede ye watu so abosu na hu ba problem o sisi an say edan be ye adwuma omunya sisi be ye na hu anu aye no ansa no instead be preventing so na so serious but obo watu so aye why are there na obi ba be petumi say edumi so osimi koto ama edumi so na ye de ade edumi so na ye de ade nipa be so odi bi keke honorable amukachi no pe ma che we dey mu on so odi edumi so ko wanya mpa cha o me chia ne keke o odi ejai me nka se ko cheche nsem o odi aduru so ko be odi aduru so ko amukachi odi aduru so ko edra na be video bi o say na ba to e go to we we dey near for kra that's where the hoof apai e dey na apai a hoof ai omukoto GF fu aba no e na om friend George dey dey na Opariado is bibi Opariado ya George Opariado about one we go to we na for kra e dey say the hoof apai e duru me so ne hwan water ke beto mu adi Any atopa no mu ke beto me di simple cry simple it be me there Kennedy Japan onya declare say oba be prima news or whatever no na me a believer of Ken enkrofo ntia ase me pedeway a hotie no awrade
odi plane sama yen woyɛ saa wote sɛ stroke nkyɛw dabi woyɛ saa pompo ma otim wote saa oto ase ntini ntwon wote saa onase ntaatai ai no kwa na meka to ase oh koso bu o mo a odin nsɛm hyehyɛ nwanya 50 years bonso no twere wa ase wa gba kwakora wa gba brewa eti pim ya na biribi ba yɛ se pɛ military government da bi military de yɛmpɛ asa me ka be si asem military government na eden a so no hu apanyin no aka na so but Kennedy dia no obeka but nye se obebru nkrofo te se de na ye bu nkrofo ni amepese nkrofo te ase ne se obia e wo skeleton e wo ni wardrobe mu obia e wo pass in fact bad pass obia obi si e kwotwe wo ne wa ye atwa mu de aba bebre wa we ya untumi kura mpie mfiri wo dem mabonten yes e na Yesu aba ye nipa enti we should stop referring Ken to niema bia esisi dada no ede na man ko ba ye nti o ye so atiase bia wo nyina so ni nkyeremu we should stop and listen to the person and the message he has for the people. Tiawa, I am a believer of Ken. And you can't take it away from me. Nipa te so unu kra na oni age. So simple. I swear to God. Read my lips. Read my lips. I swear to God. Charlie Yankwa. So I support the man, but not the party. Party in the air. Actually, be sometime no be to me aye ye. Obi so say uchiri ko kwa yedi ne ma. Where ya? Uchiri ko kwa yedi ne ma. Yedi. Uchiri ko kwa. Yedi ne ma. Well, uchiri ko kwa yedi ne ma. Medi. Edidi no. Medi no. Ni man so na nam. Hey, ya dey anti o. Was it? Medi. So be so medi. Ni man na nam. We see PM show this one ma kwa esa de no. To abe isu no. Mo fa ko PM. Mo fi nanti. Anopa no watwe abapon minute num. Yema atiefo ni na chimama kwa babiem famra Ahenkan 93.3 FM so. Eye de bonka tawdo abadwa so. Ensem twadwuma no eso bai tre wapa. Ibi de tre keke. Womfa ene mfoni enka no mato apete. Ebi nso twere a omde mfoni ene ka no mato apete. Ebi nso twere fa nkra tem ne nkokro na tumi aka mo na ato so aka ne kama. Ebi nso de radio so TV so egumawdo bebri na nkratam de bre ena adrui dem de sha se daily guide de rubokrata daily guide na semna ship de fie nso wo ma consider CJ fofra o mampani apaw no wo ma consider no ena afi nso panyini bi esre se Ghana mamra bonsem twofon ba no yenye sakaye wom ana mamra wo Ghana mamra ni mu ema sem twofon yenye ensakaye wom eno no opinion bi ede na de sede atudwa wo daily guide obokra tanim enano pay yesi officially Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ajone NPP race na ehun nsem ni mfoni nso aba krate enim enano pay owura jogate se oka won okay owura jogate yesi wabawura afumantamu a na Big Joe I'm friend Big Joe oh okay Big Joe wabawura afumantamu kwa kopre aba vote the daily guide de ho amane abadem di twato eye abrawo sama esi odunkwa onofin bia ye fe no dunkwa infuom ene se abamu bi onya finhia aduonu nso Dominic adodo na afe no oboase watam blocks e di ahwe ne mpena wanya finhia aduonu miensa 23 a osua oye hairdresser ono so di Victoria or the blocks ya hwenu trimpa aden a wakon be ma fofromfoni wo abayewe fon so ntino ni kokwa apai wakuno ehun sem daily guide de obokrata e di wo mumienu na mfoni aba ene asem nso abata ho anope ni nsem no study we ya dia wo sem pan for hwe no so anu within a month similar cases 3-4 na esi makuwe sa issue wo sem pan for hwe no mo kan wo asem pa dodo na so em prantwe ba ko pe ne ya ware ena de ya ware na so okwa kugu na ware okogu na ware a be ma se kan so a obo ompotem nungwa tin se won so kra de nke ompotem won so horsio
ɛhɔ hyiwa na Gamashi. Wɔyɛ maami. wɔyɛ maami ɛne ɛdan de yɛwɔ kurom so ada sɛ nti mo nye soɔ no no wɔyɛ maami yɛwɔ kurom Oba tele ɛnsi ɛdan Oba tele Oba tele Oba sorry Teshi na yɛ sorry Oba tele ne ɛdan Oba tele yɛ wo yɛ onsa say ayɛ kɔ okay yɛ kɔ kurom kra okay so ada sɛ enti ɛdeɛ na yɛsisi wɔ hɔ no mo nungwai Oba no se oni ne kru ko gya aware nti ono oba ne na issue up so mungu aware no be man pie fi dem aseka ne trim pa hwa ha se no oto fom ne no anu anka hwebiem ena ndo anso yayi dunkwawo info onofin potemon mu dunkwawo ku na nkasa di dunkwawo info se ma ni di mema ni bia ni mema ni bi nsu di ma na wu enye endra pa ba ko bia me hu ye so worrying anu she den oba no aso be ma no abiri bi na hwa firi ho wo si ewa ha Ghana ha die sisi na show mu nkran na asaden wa twa firi ho anke die sisi na ya twa bia so ya twa bi na bi bia firi one thing is say ne no kroma ya hye wa twa me yansa ni nyina o kroma ya hye ntino se obi partners ne to on me na say bibi kakra bi ba especially say bi amojona wale no kakra nim na say bisa na bibi kakra be na amakoma na koso tuji agro no ahwe obedu adem sisi a say abufu okrom and I heard survey yi krom pa Ghana Statistical Service ye say 2/3 of unemployed population na Ghana ha no ma nti ma dodo no ani adwuma ye Ghana ha nti hook up yi Wamu yo. Sisi ene adwuma abaso. Ha dwen. Pressure wo krom, abufuo wo krom. But ya o munya botre. Makum sa no ya. The best na beboa oye waware ana wo twempena saa curiosity ni munyai. Me pese me hunu ma ne boro. Eno na this se be ma die se enfifimu no kokko hu oba o kwaje oba afon ye den. O kopedien wo so. Nipa ne prai o kopedien wo so. Ena wo de afa so akwa kuku ne ya ya ahomete adiyo eti yanko yanim ya na aye no the anchor the bokata no say revealing the truth or the nsem ahodo e de aba na eno no wode aye Ghana man panyina be de che Dr. Alhaji Muhammadu Baumia wode ni fo de aba o wie ye wode aye oswafo be de che na hwe sikasem to adwumade eso Esufo nyi di aba Deputy Finance Minister Maame Abena Osei Asari ane wode Alankwadwo Kyerematen sufo nyi di aba na owura Alankwadwo Kyerematen da mensa nifa so sa ana eye owura Dr. Baumia so da mensa bonkum so ana Maame eye Asari Abena Osei Asari so da mfimfini oba niedinfo na mema kasifo mienu de da ne nchen ana omu kyeremu sa oswafo be de choice kasam to yaso kyerem se ono de won taba omia bia achi ono de awani BMW ni chaka bia o maza oni ni chaka bia eti wono so wan kyerem se si obekọ ayi ala nchen ana okọ wan kyerem me odi ala mfonya beta ne yidie ye betimi agasa je ala nchen ana wokọ na oye no kyerem se aswafo dodo na ne eye chief executive officers for no ani appointees for dodo na so bi akika mo abom peso mo kotudi ala achi tie no so wonsem da boka tedi ba papa ya beka ni nsema wie na afina mbedwane afiri na achi sa na ye no o si bi no peso me den wo si ministers no any CEOs for no na government appointees for ni bi peso mo kodi ala achi ekwan na wo manim amma bai ekwan na wo manim na ken hwan na declare ma ken eso so wo campaign Big Joe hwan na declare no of abuachi eja konhwan ya Water Eric Sechi inketia obi an declare hwe ma obi a enti no de declare ne de obetumi de wano declare yes but wo de won say ekoto abana wo de wano beka no wo de won say ekoto a ni betumu a ese huru yo enti no ye wo bojo so na obi ena nya won aso so betumi aisa enya won akura na wo de tue de atu je bi
na NDC for former chairman wo ofu sambofu ɛno sɛ deɛ yɛaka n'akyi ya no no sɛ party na ama ban mu a wonte ne nka biom saa ne tie o na 3 days be see me 3 days saa na politics ne tie ofu sambofu pa ɛndi sɛ yɛwo bra no wadi atwa mu na even the all power kra jongbodu kra wote ne nka ato nzuo mu on ko ne power no wonte ne nka so ma na yi bia fa si no ko mo ma no deputy hwan ne enim ne asisi a nkɔmma na yi kakra se ɔno so agya ka ɔde kakra be fa ne mi ɛyɛ wadi bia yɛ ma no hwe ondi fi o sɛ aba wɔ no ma ba ɔde ne nan sisi fam ko vie yɛ mo nso o ni ba mo da so hwɛ ne fa mo ntena hɔ ɛnyɛ ayi ɔmo pɔ program ne so hwɛ ne fa mo adi kra ma me na so mesi adi kra ma me ɔkɔ hwɛ ne fa mo ani wɛ o diri fi no ka sa ni na le si fo ba ngɔ hwɛ fa mo na sisi fam ko vie yɛ mo ntena hɔ na wasi judicial service for na wɔnom a ɛba no mmara mu dwumadie ntotoyɛ mu a wɔn di mu dwuma no wɔn soso ne yɛso wɔn tiam ka kyerɛ abansɛ abanhwɛ no ntwe wɔn ka nyɛ saa wɔn bɛgya adwuma no yɔ na wɔn akɔ akɔtena fie ne obi nya asɛm a na wɔn ankasa mo atena mu fie ne mu adi mu adeɛ na ɛno akyi ɛna wɔkyerɛ mu sɛ ɛyɛ abadwaku a mo na hwehwɛ ɛna wɔn bu ɔman no nkontade kyerɛ ɛyɛ aban sɛdeɛ no ma se bi kɔ Ghana statistical service for one more at the automate so one more chiramu say enipa mako 1.76 million 1.76 million and na one more enya juma enye na are ho papa wo chiramu say say enipa dodo we wo de ko anje chemu ni mu a be se eye uchiche miensa emu mienu gumu miensa emu mienu ɛyɛ mmaa sɛ 2 out of 3 no ɔmo yɛ mmaa ɔmo nya adwuma nyɛ ɛno emu nsɛm ɛno no wei ɛyɛ the anchor the ɔbɔkata no saa nso so ɛna wokɔpie mu a wɔkyerɛ mu sɛ mmaa mmiɛnsa ɛna sɛbisɛbi mpɛdua so wɔn ato anana mo ɛwɔ ɛyɛ nsia do ɛyɛ atɔfo wɔn ɔmo nkra biawuo ɛwɔ ɛyɛ na wɔtwe mmienu mu na wɔtwe mu bɛte sɛ yɛsi yakuwe baako kɔ so asantemantam mu baako nso yɛsi nungwa ɛna baabi aka ne sisi edu nkwa mfuom ɛwɔ so baako akɔ so okrata o kempom de nungwa de naba nungwa de no ɔmo awarefo net wɔ no ɔmo ware no hwɛ ne fɛ yadiji ye kente de agugugu ye kom ne kɔn ho nti we na ne ma awale bɔ ka kɔya ware ti owurade nyankopɔn saa de we wɔ se yɛ hwɛ ne enti saa yɛ de bible ne ade ware ne ti saa ne man nanti en show respect kakra en kai mpo say na me ye tim me say kɔ yɛ chi a ade ba kɔ se yɛ hwɛ ne yɛ kɔ yɛ chi now Ghana mpanyifo kɔ yɛ bɛfa so betimi asewu sika ɛyɛ saa kwan we so said ye de tab no to nipa dodo e kwa wale ase yi ase covid brem no a ɛyɛ adwuma Ghana no ti den na kyese pani bia sɔre sɛ ye de tab no to bibi san so a enye ko wale a simple adin saa de we ubekom kura no be ma no so mo ware wie yo omo ware wie omo te ko bo bo sia kura be ye we de no na wo nyame adom na bofra ba ko ba sa no betete omo ware omo te edin pa ti mo ana awofo na obi be wale mo ba na mo pese se mo ton abofra no se mo ye ndom ko tre lesfiti akoka wagadugu no wo dia twere na oye bla na otan ye no otua wie no ode abofra no kwa ni na account you adwen anu wo dia bebrebe ko na ye ti na ka se wo na afinu ma to asem na wakana se den se ye nte ye wo mo hwe nyensa ka o sa de ni wo mo fo hye nto nyoma bi so se is ayi religious affairs ayi minister yan o action asabi se de ni abre gay ne lesbians no me bon person adwemra sade we so we nyina ye hawo e yam papa we nyina ye hawo because esa be ma no ne tia wo ba no koye bibia nyepe because no abekai wo me ware okra sei e ka me boy sei tebe ma won so hwaye nahi nipa o eno ne weti wenya se wafira busua ni mu dabi mo ma busua yi wo ba busua bibisi wo mu a wo sa ba beboa enti dia pa na ya na sa listed mo enu gom kosua firi hen wo dia ton ba no Toma no ton no koku no etiabusuafo awei aya da anko da obakata ne musema na no pai wode eba ye
The Daily Dispatch the Bokrata Munsem and I'm a day to us amount. The Daily Dispatch and banner caption or say 2020 MPP for about 2 1 baba to yi Frankatunino. Oman for Jin Sabayan Sono. Cry teacher sama nyebia betuja na ayefala ma obi. O fan form. O fan form. O fan simple cry. Penny hitra corner story. Sao. Interest mo. Interesting kwa. Agenda nyame kese association members. And the only doctor about me phone yaba. Ono so was yes in the account. Why? Uncle Ben Hepson. Ho. Ayi hiri cautionary story. Now you know when you yeah, sure the end they ask me rin tell me next okay. Doctor. Na endis is about to no. Yes aka nefu akakra bi nefu ankono. Na wo mo say NDC MPs no dodo na bre nipa o kasa asem Dafia Makpo na say NDC MPs bebri na bre e wo election a ebe hu. By Monday there. Na wahunu so obekọ parliament bi mu so nko bi mu na wahu. Afin majam. So mo yo mo den na abom. So I'm on the incumbent na ye two primaries na it means on co parliament bi. Sa na ye kan o. O ye member of parliament sisi ya. Na ye two a primaries na. Na dis won ko biom. Ana me so me che sa afin madwan ba so say omo primaries ni presidential winning na flag bearer na kan bom. Yes pepe. Enta 30th me no ko yo hu ni bobre. O ko yo hu. Da bi omo de no mu nyantu yo. Omo de no mu nyantu. Abatia. Omo de ne nkan ho. Omo de ne nkan ho. Awo de no akwatia. Okay. Sana ya na ho ehuru osoro wo no. Cause said there omanfo che so ko yo bo adwuma no pese eduna you say am pa to no be che so bo adwuma no mo adwuma. Nti Dafia Makpo anya kroba wakakoma takrase SHS. Dafia Makpo o si Dafia Makpo se den. Dafia Makpo o si NDC MPs ni bebre na bre. Omo bre pa. Oh Ewrade hu omo mobo. Next. Okay. Dr. Bomia say video I ready obe contest. Okay. Next. Thank you. The free sabre ko say ya o. Oh, what's it? E free sabre yi ko yi. You say ya. Say ya. I'm going to say na. It's moving intra showbiz no mo. One day ni chaka. Na business founder the worker tano. Crowns move intra. Sir. Momra Daily Graphic. Okay. Ni American media asem kakra. Daily Graphic the worker tano mu nsem ni was here accuracy every day. Anti one nsem awdo de aba. Wo kire mu say Ghana man panyin na nado dan kwa Akufo-Addo. An wodi to Ghana wo kire mu say asomdwe we. Timi kɔ nanim to osere Ghana fo kotesire mu ahobrasye mu a obi an hwɛ sɛ o man na asomdwe bebam watimi waka me ne de emfa so de bia emma owie ye no no kire mu sɛ Ghana statistical service fo wam so timi abomɔden andai ɔma yɛ survey ni bia hwɛ mu sɛ de Ghana se bi kɔ mabu nkonta de atera ban no ɔmo se emma do do na nya dwuma nyo tom am se asem we die. Jabe bere no a omunya adwuma ye nti no me no ka say ntoma ode aboni mu manya adwuma nye samre na eti aboboa no kon kon minim se manya adwuma nye akoye ma dabi on ka so omunya adwuma nye o dodo na nya adwuma nye omo ye unemployed ye mfa o madwuma osura na pa onim ba bi okọ se me kwa oni bi dabi I think se esono omunya adwuma nye ena ye mfa o madwuma na ye say obi asere se oso ofa o mo ba won fa wo mo ti na mo ti fi but so unyanya mfa wona person ye adwuma de a obetimi anya adwuma ye ni aba fa wo man eno e dia dodo na nurse fo na teachers fo nso na me kan teachers fo bi su ti fi teacher fo ti fi no so nurse fo be bad trails an gu fi next na we DJ fo ana won mo e ka sei na won mo kire mu se Ghana samtwere ensamtwerefo e wo se ye hwe na ye toto nioma na ya amanyosem ni ade ni ade enwa tum ni ye di ani di akire no wo se braso o man ne kane eti we ye Ghana fo nyina ye da ai press freedom day ana ade simama
ye che ho fa ene ye tuyefo no za amanyosem agenda kasefo no ana we nya o mo asem no okay we nya agenda fo asem no agenda wa agenda 2 fo asem no okay adabi we nya agenda nyame kese o ka bibia na ye de yamanyosem no ye de yamanyosem te say bia te say ayi galamse yi na o de yamanyosem obu ho no mo a MPP na aye MPP na wa ban mu sisi a o kan se kire wa no ne ka simple so ati ase but is so we interest other party mu no ahye da so na ye den eno no ne o ka se enye asem enti we nya agenda kura se anu so na agenda eno so eno no mi mu se ya na nya agenda eye amanyosem kron eno wo ye yawo so yamanyosem a so we da bi yawo unse yawo ensemtrofo ni bi ha wo ye omanyoni kron eno wa hye da kwatam nsentro kotu ahye na yo stations ni bi nso no so asan but om kwade ara mo ho nya hi because me chim to ha me say we were MPP ni me say we were NDC ni meti anya mo wanwa enti dia o ka bia no o kasa de ma we na wo a wo na wo se se wo gina mfimfini afi ya de to ye tie wo bia se de wo ka won nsem no ya se eno na wo ni eno na oni ye kasa wo ati eno no na se dafia mapode no waka okay ene wo kire mu se yenso ne yemmo yenso hu ban baby a wuti bia sutini bia da wo no mu bia no twese o magaramsefo mese no wo se yemme wo yenyina ya so die kese se ahwe ne bo mu ban galamsefo ye ne o ma na tie ne o ma na ekoba enim o mo yentu wo no mfo na yenyina yenyai we daily graphic da obokrata ne mu ensem dem dey trust you the business analyst say Dr. Baumia say enche taxi drivers no ha ila mo betodi ye be piamu ni na gu system no so say chapo abefo system ye dimu na abegu so te say de ne yode bibia ba ka akwa o hwe ne number plate anu abopapa no I say kan ya insurance wo ho kan e togo ana serenion no a check sanyo mani na no sisi onumnya for Dr. Baumia o de sade na ba na o say enche taxi drivers mo so system no ye de mo be to so di enya wan pose bia be for taxi wo betua electronics enya wan yenim system no sade eti ankasa enti taxi driver Dr. Baumia se mo hwe ni mu na o de ba the business analyst so akasa fa central for ye World Press Freedom Day no ena obi kire se Ghana emra central for the adwuma no enuma bi wo ma wom so be piani ni na to atwene won be yensa kayankasa wom won be yensa kayankasa wom DJ ye president na kasa asem no na se eni braba pa the business analyst ena obosa amanie yi obekwa aba mamen komra na fe yanto aso ye ne Dr. Eunice Yogri wono no eye feminist ye ne konkotwetwe enkomo ma me wote men kan FM su ni ma chen ya me bra me ton kapa na bibia bokode ye nyamna do na wonso e nyame ehu ye nso ye moba no pay na yi report for Ghana Statistical Service de by na asi mu nhye da nye de kakra 2/3 of yen population eye ma omoye unemployed o kasa de mama a wo champion wo mo course wo tie ye no uso mu sen ne edi ka me pesa me nda mo ase mo ama me sa opportunity we say metra margin na me da mo tie for so ne mo tie mo program no so ase ta the way me kan de bia me twi say sheda nya papa sa ba me bo me home body aka ne wo oni kwani na me nim enye me de kra because who take population na man e doso ewo we are afa na man e doso but we share statistics now mo my no out of koso be miensa mienu wom ma omu na ejuma na unemployment nya ade a papa ma aman bia because contribute to the strength of economy that particular country because the fact GDP ni PPP about bomwa eboa so me tie no enya ade me de na me fa statistics na mo kan say 160,000 persons unemployed and we your calculations now over 2 out of 3 people are it means more than 106,000
you were 106,000 females are almost employed. And I know so no say the brain now man on a fear sometimes. And so far and no never be near my baby ever domestic violence, early marriages near the idea. And the idea or say stakeholders and a government don't be so far because I know idea a cry. Okay, inti say ye fa consultant say fa wadwen kyerɛ bra ekwa ben na ususu say ye de online fa so ebeboa ma emma a yenim say omukra no omo ye dodo no wo mu benya adwuma ye na aboa so efie ama efie enhyehye nyina timi akɔ nanim a wadwen kyerɛ ne be yesen Me that say statistics na DSS Ghana Statistical Service buy no omo ka say a multi-dimensional poverty. And I can't about multi-dimensional poverty and yet can you basic infrastructure services and education and financial aspects and multi-dimensional poverty, you know. And this is the say as a woman me first first of all, the European man baby or money employed and or money education and would be and trained because sustainable development goal 5 no is to bring about equality and to me maybe no say maybe promote that government say obe party affirmative action bill no send there are mabenya equal opportunities as men and the other issue is for them to be able to get skills training. And yet they will be now work it in office and also be now ye office ejuma. But in ejuma dosun. And it's the government in that now for program biaba then there be a mad or bad beer, especially in the rural areas, how many opportunities no. No more for through training, skill training, vocational training, and there be a also very using in some area yema be brave. And excuse me to say no be an agent at school. Or no, they need a business phone. And can say the way our financial institutions, you know, they now connected with some coffee, and more mortgages, and also more better way of giving them loans, small loans are make near started the papa for themselves and not a beneficiary family. And then because they become about unemployment, it's just a lack of employment opportunities. On a Benjamin not on bit now for Biaba, a Benjamin Muse, on Bejuma. And to me, paramount, and I say, Yajina, and say, on Pepe, skill training, I'll make now use of Monsa at the IE. If you go to no one to me, we know drop you out crap. Wait now, wait now, a school training programs now, Ebe Bow. The near they say, NGOs do a or my party, yes, and Yamano, NGO be out or higher friend after. Most often in the northern region, almost in a central region, most disabled, and some more challenges, fiscal challenges, and more started to stop making it. So you're not more of these NGOs are almost supporting a man almost challenged in so many ways. They say money because unemployment issues never bust. Even though Ghana is a share, yes, they can because the best statistics now, South Africa for their doors and change their but the mad or someone so. Okay, but so far we heard a bind on a commitment. Any ahoboa wo yes said be ya wo de be boa and macra titru yaban women empowerment and also so how do you rate it? Me be rate make I say say over 100 I be a member buying maybe 40%. I didn't remember buying 40% and I say teacher near very important affirmative action bill no. At that parliament actually party no and never ma the equal opportunity to engage in so many things. And I didn't remember 40% and one that I knew a positive program to say mass lock. Yes, share about micro obetnya more obenya juma bia ye ntina memma no 40% na but they may be especially vocational training ehun hia but yen adwin en share dan ko hono bebre sa etimi ko hono ma en na beboa en na ye friend say meta man 40 for the positive
and say free education maybe about big crowd new to school and I say that chance of going to school. So I would say that dear, but more needs to be done. There's more room for improvement and it's not also better to not okay. Me pato my na se bibie ni e besa ba wonchen bi mu. That's it. Thank you. Okay, you're welcome. Dr. Eunice Yogri, a feminist, and you're in a quarter and common omo kasama ma shewu mun crying and more musu huni so mu yenipa emu ba ko ne ne ko bon komono enti mame samra back to empanimfo ho na fe yemfa krata no be mienu bi nto aso na yen sorry so mi hu krata ne ba ko bi yese okọ Afajato South mon cheke me hwe krata kro na medrusi Afajato South ho Daily Post NDC candidate no ho no use Ghana Cocoa Board wo mo car ene wo de campaign hey are ne ho ne nso na ho boa na oye adwuma wo ho no wa take sa advantage no hey anyways ne phone da car nso da ha car ne is it GN 9233-Z one and I Z. Oh, I see. I see. Frank Efiye Nidino no. Oh, okay. Now NDC ni awode Ghana Cocoa Board ye dey say. Case name asemo. Anyways, enti eno so ya one interesting year me hu ye na Toyota Hilux white. Oze the Daily Searchlight share the extremely left corner. Okay. There is a small gap between NPP and breaking the 8. Eric Sechi in Katia. Story you adwin. Sure me away. And I copy the Daily Searchlight muno. Yen trust our story. Nti ma wo sam and yes I am in one. So was say take obi story say I was say credit no na. Yeah, and my request for full document no. Oman credit ya ye be sue won. True full document no na ye be hunu. Say wontumi use obi ne brofo a wa twere obi ne intelligence ne ye no wontumi me use sa keke. And this all credit and they are fine. And easy enya full you know. There is a small gap between NPP and breaking the 8. Eric Sechi in Katia. Yen ahenkan for na trust that story. Otikozi omonwene sikasem no monwene breaking the 8. Nsa ni tina papa yi kire say small gap bi wo ho no akakakra. Normal bi wo ho a. I was almost fixing. Nti Daily Searchlight so ne de ode buy no no. Why dey? Me hwehwe mu ne ye de no. Ene egusu a ye kan ho asem. Ene ba ku wo ho. Ba ku bi wo eda so ho ha ye de. Ba confess. Confirms. Okay. Ena oba the new crusading guide no but who said former chief justice and I say why final okay down crusading guide yes what president JIPA reports 6% growth in non-traditional export or any onyo no and we asabia oh okay mami efi asabia ho efu asabia why are there pa man to me can pound. The Chronicles also there. Methodist Church wants free SHS reviewed. Now, it's a review ya. Ya for so mo de omo hye dante ase. Na de mo kan ye ne. Ye betie ma senke ye tie mu. I think say ye. Ya na ye. Nkrata no ye. Ne ewo mu nyina maka. Ana mo hwemu bibi wo mu amonkan ye. Oh David. Ya aboposo. Thank you. Yes. No. Na meko kofodi asisi ama me na mase na fe yento aso. Na me kofodi asisi ya ne konkodi nkomo wo hono mo. Enra National Petroleum Authority. Omo board member ba ko ye Owura Chairman General Sefa Kan. Wone empanimfo a wo hono mo ekokoye meeting bi. Ye be ko akodi ho nkomo sisi a. E ba cho ti we me ba. One day, no be 2 days. One day, only one
38 minutes after 7. 8 mum. Hey, yeah, Pentamaku. If I saw you, it was with the one cratam boss one, a tregu. I fear the other big interviews, and so they twas the amount to see our drink today. What if 0594841044 0594841044 and it is a medical catcher one Jumedi Casibia Koswa and Churchill Jumedi National Petroleum Authority. Womo ena womo de say Jumedi ne de share so na yebekọ ho ne akwa kudi enkomo openi ono na wo ye CEO the National Petroleum Authority and impenimfo akaka ho woman in semtrofo akuhia mu adi nkomo kakra na yebekọ na fei nkomobo no ne ekoso no yakwa gimu nchirimu ankasa enran so Dr. Kwabena Dufo na owachem odan meno kasei odaso awapue mantem ha no mo a obena ntinam timua kakra enti ya na wahye no enso edi amame na baby obekọ no na ebekosi wo ho no so kakra be mama me mo NDC fo abaso bo NDC fo abaso NDC fo enra mo ya ade achim so aduru achiase na achim dan constituencies miensa no eka omo hu bo mu ba be hia opani no ana kama pa enti mayemo mo abaso mame nkwa homa ne so na se dem di kaka kire wo no enra dwumadi ekoso ewo Kofodua National Petroleum Authority wo mo de nkyerɛkyerɛ kakra de akoso amayen yenkonkotie bi Abrantepa Kwasi Listo ewa homa ne so Kwasi otime nka apo mboko de Hello Labi onene nkasa wo ekire ho bibia tutumu na afi yemfa ne mrane ye ntoa so enti mame mo NDC fo aba so se ne meguso America no mo ya ade pa na eye binum sese de bibiri no ayi o manim di ama JM no nya ade anka mo beba ho but endra ye ko pie ho no omo ba mane ye fefefe Abrantepa Kwasi Listowell aba homa ne so Kwasi wutime nka masan mo achi bibia boko de Nyame adomo boko na wo so Nyame adome so me ho ye pa National Petroleum Authority enra wom nkomobo no mo se den Medas no me telephone na kwaba so for dia ba for the equipment me ya na sina odi nka bo kase ya chese na da no National Petroleum Authority for any central foreign shimu kaka ko food ha sei Madec Hotel na jumedi ni na chese nchechire ni Christina some of the man central for sina be nothing in pastor yin se me to amount for e dia fatana ye fan go hun sensem no edi juma o man Ghana na yenya akonya sanso enya kwame sefakan o ye board chairman edema MP no na say 6 August na Ghana man penibo ni team man be cha board member edema sa MP committee no enya no man be media na national regional manager edema NP ononya for David Okene enso bomodin be mu bi na na ojina SMP ni apaso editu ja church MP no yen driver phone bibri etoda no mkodu pumps ahodo na na filling stations ahodo na omo pesa omo ye fill up ana se yebu petrol ne mane bro so mo no omo di bibi e fe ne ram eta de so omo kai mkodu ho a na bibi a omo fuel pump ana se bi omo tank no ewo no omo de ahye tai na se na bibi tinya maso sugar so kakra bi no na omo tini bu egu ma o kire mu kire se futu nkoma sa driver for ntitu ne commercial drivers no se tempina de how ene de ba shena kasana ekra obuno sounds de eja as it may explode e might make of renchem at me at the bank futu eko e de ma a driver for and which you know but sounds de futu so ma obi biara obufu o say in case o ko bufu na say unya problem na so person complainer what they call MP office who do ni name wa e ade o metu ho anamo ade amount Asanso sure say in pimpini akwa yeso a ye njiriti nanso nia ebeboa amamotimi aye nhihwehwemu afa ohaw a wode abro mo no receipt no se na be ya eba say be compensation bi ana say be refund sika na say bi sa dia mawa etini akoso ye na etini aboa and which no mkade tuja say sighting of fishing a place a ebi obi pese obi
filling station and I say or your gas station on something to just quiet and more as I say independent in kind a faso. Na mpempini ya tabo MP for support say ade no mama ho kwan ama ebia asumesi etimesi filling station a eben edwumeko bi say ana say eben be bi say no mo omo tre say MP for insa enimu bi na ansa na MP for betimi ama kwan no say bia obetimi si filling station na say bibisa no obedi nkan akọ assembly fire service na EPA for akache tintino omo ko sa se miensa we a na che some the crack tie chere say ya mom kwan de bedu MP na MP so automatically no na say that so ye mien say etimi amom kwan say obetimi ai den etita company na say station ni bi e wo hono tintino na dan de dwumede na course na no e futu a omo ye demand sem traffic the yan say de ba montin dia matemu fo ni stro omo kita ahyan no etimi abo ma akoso na semba ko a epie ya na emu eye de kakra yen good for oil deal ya Ghana man penia begichi vice president mitra Dr. Mahmoud Baumia e de ba ya omo hwese betimi abo ma ye fango ho nsem metimi akoso no omo sha ye fango ho nsem titia assistance in Ghana de emu ye kakra san so kwa ma hodo so a omo branch no bonya fuo but here is the case omo hwese tema refund we betimi akoso na etimi refine na etimi nya most of our oils near fuels needing so o man Ghana mu anu adani na etimi epie mu ho no almost friends so in the year 2015 and Mashabetrim and buying edges Samra a war MP in symptoms must stabilize air fuel prices and also 2015 any edges are and run a few months into and Pempino complains about every radio stations, TV stations that hold on each other MP phone to stabilize the fuel prices and other stations. Almost compare some pumps this is there. Necessarily in well and Star, Total, Shell. Or compare this fuel stations near Sana and Nama Bumutia, where no be any price or the Nano and your Omo Juma, they don't stabilize and regulate prices. Then so Omodian say, Ombefi is the Fangono, any OMs is a Hodono, Omujume is Senate, now stabilization of prices may be a yadia, a war among them. It is a complaint, this Abana, the Omo by forget those complaints and you follow up, and you say, yeah. Omo nipa na na say bia nipa na some de buy no omo aboegu into no that you made in a course in there but we can say sensitization and I say education omo de man church omo de man central for say yes ye ba mon say me church mu nketen nketen fa mat mu fo ni twitwa mo kita shine say ntimi emu ate na bia in church ne be ko from complaints ti tu na hu tia mu ye fa say ne fa complaints ne mbra na ntimi mu a na bibia ntimi enkos mini aba okay inti na che say obi kwa koto fuel a drivers in the cry especially obi to me was so ne car no ase na be ya fuel na obu agum no be wurawura baabi no enya de papa on da no mo pa na ne kakra wo mu ni say sometimes yen trotro drivers no omo atimi de nkofot na ka mu kopu fuel no eno so ye futu omo de ma driver 42 trotro for no ese eyade a enye wo station na oni takaka modu edru so na say ofuel o hwe na say e wo form a entempa no to empty car no de akọ na de akọ bufuo na enye advisable ehu nsia enye se obema eye passenger fo atna car ni na wo de akọ bufuo ni na na ba ne sa atwenche mo ba dodo na omohu ebeka adwem na senka wo nko na wo tika ni mu atwenche ne ba ansa na wo betimi from meet ni aso anu yi nje no si efutu a eno nso mo de ba na na wo ka no omutimi passenger 40k mu na ye wo so car no na be betimi ewura bibia o kira o fuel gauge kra betimi asai na o injectors bebe no betimi nya fault a ni na betimi akofa o how e dia ba enye wo nko ampo a omo te car ni mu no ene ade a ebe ha bi papa nje no so ka ho ni futu a omo de manra no okay mame na se bibia ni ebesan ba bi mu me da so okay nti abrante pa kwesi listo ene ye ne kwetwe nkomo ne nra jumadi kese ye call so chairman general ena idi dom animu ono mo kasa ye adrabafo no kra titiriu yasem emre bi metena ka mu aye konkran me me nkran akwantu yi driver no ko gina asene filling station ni ho no mo na okoko chia ne car ne de kosi dua bi so ena ne omubu ade ne gumu ano wawoso na me se me ya mekika ma dwen kire driver ne pa me tika mu ame me tika mu ame nyemu mu ho me tika mu na me hwe
na wo de me nkwa be di agora make kama adwen akere wo wo ye papa obetimi awo me kora na wo ye ade no na nya yi me kama adwen akere wo simple kora nti mo a mo betwen ya na yeftumfo no NPF atumfo wo betwen ya kan ye ma wi ansa na driver ni wa kai se e wo so okotofu o saa de no munyai enye wo enye nti afutuo ne yede ama mo no mubusu a eto gemo a ho asem bi aba e mo yiya ma me nkwa homa no so biom na fe yenkonkodi enkomo we nso sisi a ye ne yen yankasa yenua bema okay yenko ha ne mra ye ne owura owusu ajaben kwa ko bonkomo political science lecturer ye ne ko bonkomo ajo owusu ajaben apo moko de nyame adom yɛn so yɛ ho yɛ papa pa yɛte wo nka na akyɛ kakra wohwɛ ni nyinaa saa saa pɛ yɛte waseɛ paa ok megyeri sɛ abusuafoɔ no obi aho yɛ deɛ okay na we deɛ nka bibi ni fie na EIU fo nso so de predictions bi aba mo kyerɛ sɛ ye kɔto aba Nyankopɔn adom 2024 a NDC wɔn bɛtie di kura ye ba no amanyɔsɛm ni mu nkyirikyiri mu a wo de wabene pa ɔmo de wɔn ɛwɔ amanɔne ye ne ɛwa ha saa na nkuntabu ne tie yo leda wase na makane sɛ mekyia achiefo na no be nyina na aba ya so a omoye eku a omoye ehwehwemu na omoye ehwehwemu ni wia na omode chede oburu be kan se prediction ade aba na eno na yemfa ne se sisia ne the prediction a ma mimi kan ga se over the years that so no omo prediction omo de abanyina no dodo na ya na ye fancy ana de nyina so far de mekai de nyina na ya na e consider de omo e kind of pepe no na subject de o kan omo predict say 2024 de NDC na nya fancy win no be call media ma wo enti emu cheche mu no ye say aba wona ebeto aba ekede ehwehwemu bia atie no wontimi ene wo bia eni nkomo ohwe yenya ye to aba ede wo Ghana ya yen population na ye yemfa ne say 14 million kra wontimi 14 million individuals na eni nkomo nenso so no obeyi nipa no kakra na enipa kakra na obeyi no wodi omo na gina ho no na enipa kakra no eno na kan se sample no based on the sample obeyi no na wodi confidence level about to no research bi aya na ye wo margin of error ewum and the confidence level no point me can say 100% research bi any ho no mo a obeya o de ba o confidence level no be man can say 100% you know ti say o maka no yem fan de yehwemu na efoche amanyo for political parties here yem fan say omu wo a e koma wo de ne de o hwe say ebe yiti ya na 2024 wo so koso so di bia wo so dia eni anya hwe kro no dia wo afi anifa a e de wani mu a obetimi e de afeta wo anam no wa hwe de obetimi de so results na emebeba na wanya bizade ya ani na kete wonjue bibia free research about it ndu ne de adisua adema bo NDC ene MPP party power ni na I see na sisi you know omo predictions and say be kan no omo de abeto abonten but say wo hwe reality ni se ne niam city emprimprim wo Ghana ene wo mo de no eye pepepe saa Mamin can say, Ghana, your site will be as I want more. I get the 8-year side, usual MP before what the years there. I won't say all British 8-year side. Who is your research? If you are crying, if you cry, what you
I'm a keep predicting the over Ghana for Spain, and it's a Ghana for iron on. But I chance here, Fourth Republic, every 8 years is here. Ghana for SSR, Abaya with issue. If you're not here, one said that a year will be our Beckham and we are Ghana for a swap and said you believe the tradition goes on, and only a powerful. And I get talking to you, so there. Or many so about the economic challenges, serious ones, na serious ones, and nipa ho akọ ema huyi nti nipa no kwa kofo abana ne ho ento no wa huyi mu wo a wo ye party a wo aban mu wo to abana e more likely to nipa no e beto e de kiawo intuition ka eniema mienu woyi a eno ne ade a e beko e de kia party in power india indino first one tradition there opposite break tradition obre anzana what tradition is free. And the second one also is the economic issues, and also it is up to the party a war in power and say obey me politics, obey me communicating now they assess the outcome. A battle year and yet casting tune. Research in your battle and on to say Chinchina and one of them, meaning I say, we on your media, one on your media, and you would not research in Madam. These are the aspects that you want to say, now you say, and what's the sitting party now? What Ben was Siano or the idea grow on? And a year bully here, you find the team, your point, and it's not that what the relegation zone, what the relegation zone. It's not a relegation zone now. March as what they are. You take it with all the seriousness that it deserves. Tell you more points. More points, in this case, a better translation into good policies, good communication, another amount, more votes. Why are now the party, in power? They are lagging behind. The DND, NGC has overtaking them. It's up to them to do the catch up. So when I catch up maybe and you like all well and good. Or mind me and you like as a predation. It's in now maybe the reality and I have one of the children. Okay, inti na just say incumbency disadvantages no to me ye koto aba no sisi yanko no no awi ni be 10% eno nko a e na wo mo ankasa so susu ne ban ne niam bi o mo ye nso ka ho. One I will know Obia so if I come there, also so when your name is income with advantage on that score, but also no advantage. Advantage I want to do here then. Opposition India wanted to be a farmer, the citizenry, but a woman I will be one I will control the community. If one on a woman will be much long there. And never win my year, my almost so and war, almost all kind of power. So now, and not not to see what the communication at the hotel. Never mind, and not automatically, then I refer or no things and or by the if you move, the bottom will be one of one year, the Mokka Banner. Or one the petty action and name it, Mediterranean, into the now. A whole almost shifted the argument and ethical. And I'm the man, who we saw again over the Yamao. Therefore, that's all there. One, everything as what then put Ghana for. Now, one far of you are one for 12 and farmer will be our two position. Now, wouldn't be about the Yamao, which I hear. And now, Baba be free, frying from another Baba to a general. It is up to all of us to shape our communication, how you remember. And not every better decision going into the 2024 election. Okay, me na say that before me jam wakono, enra ena yetiti yese afidi vice president wakwa kushia majority caucus. We declare intent. Say Brenner Swan or be person or be kwako prebie.
baby adru sisi ano politically eden e koso my main can say politically the two leading political parties the war Ghana Bibiana Obia FSA Onya the candidate what they call 2024 election in member NDC omono both parliamentary and presidential and omono aye the process here omo a candidate and no prepare the party in power so MP so now no you say the presidential race and on vice president na Obia ni vice president so you find so a contest you know candidates on including the vice president we need to be our advantage and disadvantage we are idea for the man and we do our ideas as well a course so and then GSN fund and you know we say the idea for the we applicate a candidate near will be advantage will be a disadvantage going to the election but basically vice president then I have about it here and my main can say no idea huge disadvantage a man on a key person in this particular government you know all the negatives are according to your government you know being generated all the negatives negatives in no can would be the San Francisco the China corner Francis there's a difference between the war and our CNN in our drive. And it is so young man says drive or the car also driving. The doctor the fault of the driver. Who are the second in command and so yet the South Force in the yet that's why India. What can I am? Young man is disadvantage here and the only advantage young man is or 1 a year which the year part of the one for joining or more traditional or more political party and over the years it has been there since the fourth republic or more presidential candidate or more account and you share and teach majority leader can want to accounts adults. And also Emma NDC another message. If you could use your way NDC about message on fan of cities Emma or the country who's your way account for party. You know, Osha Ghana so 5 6 also election way. This propaganda says account for party which NDC for always a tribal young man the cardia and the bank you see. So Obia where NDC or no pepper one most of the time in that it's young one and not the Namukra the surprise. Okay. All right. Opanima yenase bibia ne yebesa ba onje bium. Yeni owura owusu ejaben political science lecturer Kumasi Technical University and yene ne kwotwetwe enkomo no mepacho ma yena ne ye homra ye ba ye de aka nyina etoa so ama wo. Solo hey now by school be no nya wait wa bo Missy BC your coach computer placement gra when you be sanya wa fana ko school papa saka wo bo modern de nickel living bread school conference aka ba no akobe 6 ones na minim ene ma me mo chire mo ya ana e ba ne BC 2022 ye di kan ewo Prim Central hanyina e ba ne UC Mass so the whole Ghana ye ene ehurudi kan aban pra boy abaso ye teachers for ye good from crèche up to JHS ye be je obano entete ye de obefa ne kwa se opesuku a omochira ye pa de a ene na eye yen living bread school conference ene wasa ode obano eba ya kwada ba konkra kompresek wonya 8 ones ama oda MP akwa bona baso e wo suku
scholarship. Hey, what do you mean? Na school to say the met home fees. Yes, school fees in your moderate. Get to be a crowd, be able to be the babetia. And in here, the say, what do Obano Ebeba? Say, a bassa Obano cry, a man scholarship. Your money be free. I'm an Essia dear. Hey, what would I tell me? You are come on down. Say, Udru Akema Wabo and the Tay Junction. A kind of down now. Your soundboard is you. Ubet in your frame 0559 398499. And now say 0204 714040. Your sign so a car. Your battery padano from Mufi and your best your ponswa. Your sign Edomako. The living bread. The best among the best. Say your case Dominion Herbal Powder, Emma immune system, and now in Quabo will nip a drum in Yedden, then the senti, what Teddy Yaresun Kunimua, and what dance be new. I don't dare fine pa, Manumbi, Tina Midiwa dancing, and I say, Meme say Dominion Herbal Powder, dear, Ninia, and yet a month for dancing, and a bacon fool, near a year will nip a diamono, a bromaging, and a mentias, so, and my Dominion Herbal Powder, and Pau de Biarada. As someone at the Hono, Dominion Herbal Powder, and once one year will so share will take up. Now that trick to us. Biagumu, what transit yanum, what we Angels Dominion Herbal Center, one cocoa and a diaba, a painful, a baton more monuful, and in Quadawin in Field Mid one Cajon. Dodo Afre 054 315 8195. FDA, Aji Egadian Kratui Atum. Admission. Heritage Christian University, Iowa Amasaman Stadium Road. Na affiliated to KNUST. Where Bia Wapon Atwa Alpha a school for Anunti, Usubetimi Ababi. Now with him, Sir Owa Wasi, HND, diploma top up, and now we are mature student of 25 years, sir. Also Utimi apply. Yacha marketing, accounting, banking and finance, human resource management, business information technology management, information technology, Bachelor of Theology, War Heritage Christian University. Yeah, all the business administration programs in Navy and our IT short courses and a media and so on. Heritage Christian University, any the only university amuma entrepreneurship support. Your school fees are very affordable. Sounds so and your hostel facilities. Fre 020-229-8399 and a 0547-777731. Heritage Christian University College, training compassionate and ethical leaders. Super some cement and a superstar cement and a CCID. Merci for the contractor for you to a buso and some G's enterprise and a cover cement in your at Yaba. And to your Messi, we a contractor will be a project beer and a super some cement and a superstar cement and no necessary water. And one day, the grade no and a 42.5 hour and a 32.5 hour. Nasao Koto superstar cementa and no set 32.5 N. Gunning na and no penny cementa. A year 55 kilos, ya chow 5 kilos free. Ninina, a some G's enterprise and I go for the back moda. Some G's enterprise, etonto iron raw size baby and unti. Who pay super cement and then superstar cement and answer iron ross ni be to atono. Some G's enterprise ewo akimoda amantra Yenidux filling station no and the bon shenimu frewomo ewo 0243 583190. One day, no be 2 days. One day, only one day. No be 3 days. Ghana Adisiye, Obuoba Ofore Amanfo Emamo Achen, Edeba Ahenkan 93.3 FM. Ghana Adisiye, Obuoba Ofore Amanfo Emamo Achen, Edeba Ahenkan 93.3 FM. Obaba Yankopon Islam papa Yankopon Islam di Ahenkan impo ni po no na dwen ho so de adwuma we ba ha ni pakon ogitum no Yankopon Islam se nipa na Obaba no pe wa kan sema man papa Omo Yankopon kan ho na de kan ho na yi a kire wo Obaba manage ma ho fama se and let me know because my trust every time we a product, to be frank, you are a product that we have to be proud of you. Nyami shira obi Masa, oye great host party presenter oye unique me the account so you are unique.
I think the way you are asking your questions is very excellent and brilliant. I've spoken to about 45 media houses ever since the budget is ready to be discussed. By the way you are asking questions brilliantly, I don't think most media houses have. We are suffering now. We are 18. We are making more for a year. Na ya mamu mose Eastern region one more, a Hong Kong more. The amount food free at the bench. Yes, and first very. I mean, it is one of the fast, a very intelligent question. But people like you need to be highly esteemed in the society. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Okay, me pacho yeda asese wa twen yam yakoto enkra aba sima edu na agba pa anopa non kono eho. Me kwa homa no so na me ni miankasa me nua be ma Ebenezer Frimpong akwa kwotwetwe enkomo keneben ene ye de ye frɛ no oba ache modan NDC wono ene wo ye minim so mo de ene deputy assistant to ono na ye organizer, deputy organizer, assistant organizer. Ma menko na menko jinjiri mu ankasa. Ebe ni ti mo de na ye assistant na deputy. Oboba deputy. Deputy, oh okay. Yeah. Okay. Inti deputy constituency organizer. Ebe wabɔ adwuma. Endra Dr. Kwabena Dufo eba empotemo hanomo oko ana oda so around. Yo oboba answer na yebe medem komo beto asoma mentia achemoda NDC typhoon na ifi ye constituency chairman ekopem ye branch executive sir. Ebi ave me from party owners omuna party yo modia ichia omuna so na udi candidate to general ana ye papa Dr. Kwabena Dufo do ara bo ne samrane awutora DKD oba achemoda na obesia eye atimsro do ani achiansi any NDC ya nkrabata wa achemoda and any delegates ni share the politics yato emana odebe boa oman no ensam na yemienu do odebe boa oman Ghana na afi ni odebe boa eye party for no na bibia so etimi ewie fe na Ghana so etimi akone odebe to omani etimi no ka say de na ofi an okọ ofansa yebi an okowie woni wa prim an opeya no Dr. Esther Antoine nto aboso na o coordinate nto abona ba ye enede eti enra de obi bi oba obi na ominu abe ma na ni je because the message papa no e de ba ya na a message ebetimi aboa NDC aman yoko party ni titru pa na afa etimi aboa man Ghana so titru if say papa no o hwe abakwasem a sama nyankopon adom ye the finance minister ne man no obomodia e make sure say Ghana only finance minister ne tanya single nation digger as our record no e wo up to now where Oye Bank of Ghana no ye governor o share records ma but dem ba opo wa ye papa no bakwase mu de ye can one of the finest economists the whole world crown with me Dr. Kwabena for NC eti eno an someone betu ja no gidi se betimi aboa na endi samayo kono so etimi akone ni but me de bia me ka se amanyo sem no enyo bi na sabio obehye obi se tentena ade we achi but obi policy o de ba no se wo hwa na be boa wa na wa ye den we de akire so what ya say mema obi inka se media me pani bi ana me ye pani etime me se tentena to ma obi me I don't believe in that. I always say we are making the choices on no gidi say nipa no policies for dey ba no ebebo party no ebebo man Ghana na nipa no ento aba ema no it me gidi say delegates no so tie message no na efiti eno a oye pon ya ye ba be pemene no me hwe se ne court a minya ene bia efrefrem na me bon price oba de nyankopon adom 13th May no obekasa because Dr. Kwabena before the me the opening no bia nim say me do na chia me any coordinator ewa ha ta me ye duma amano eti eno be pe onu ni amani tie na mojidi say 13th May ne so delegate no ebekasa no mato aba e dia ma Dr. Kwabena before enti nyankopon ya no mo free abremu a na che say oni epuema ntemfo awie on you anopay me no ka say isi owo eye don kokrum ofiwa no abatia se eno no ye frɛ no ɛhɔ no afran prince no eno no ye don kokrum south no ye tiase na be ye papa wa bawrem ɛwɔ mprayeso then abetifi na westania aba be wi won kokɔ na so de nani akyerɛ asante mantem na afro wa ko wi ɛwɔ hɔ kra na wonim
na nipa bi adi nam say papa no waye mre ontimi enchi minua wako all the owe isina no wako 14 regions that were Ghana ha wako Asante Konwa wako 15 the last region Western North no or ye part of Western North ana oba isi no so be kwa kuwie Western North ra asana 13th May no yapo aba eti ọmọ de nam say papa no waye mre no ọmọ ba ye na ngasa hu say onye mre e ka papa na week 5 week on ante kwa obi a waye week no wako all the 14 regions e wo Ghana ha ye ma ya se ye wo ya mra se kwa wa ho de mu do san ana betimi achi Ghana fana na eti so kasa waye omo ke kasa waye week enya dia e no kure na message delegates ni say memo bia enso bia na me kwa me bana me be so say chentra to mu bia enye sa omo tie message na ni pa me de nam no no mo hwe ni pa no track record omo fan to aba e bi omo didi to betimi akwa na ndi samayo etimi akwa na enti message ya Dr. Kwabena Dufo de nam e bi ne den okay message ne dia also dia di kan no ma me fa fi part ne se seye mu o hwe mi ndi samayo ko na sabe so bi some part no na okọ abato na olusu a na nipa no sabe so wenya ebia t-shirt na te koko bi amfa ntufia na just nipa no wenya hwi enfipa na party ni Dr. Biko SS ye to abama na one be make sure say ya be bo futuo bi dia so wo futuo no anya say okofa sika afan sika anase bibi na odi aye ye deals na ye tete no kakra no enu bi odi be bo futuo e dia so se na be ya ye to abana so bi lusu a anase obi ekọ na ho mi je mu wo party adwuma ma near the South Tony there, Ejan Fine. And no Echikrano. Obu in the line of duty where no Akunya accident. Now a papa, you were black, Obuana party, your can 9 years. That go for in Munya benefit, or say, yeah, the Potobi Batino and your master and part win now. And no Echikrano party, Yasuna, party officers, Oko 275 on 20 years. And yet, Omunan on party officer, a yakono. Your papa say, Namaya don't yet to Abamana. Omo dey say, your party officers in Nano. From national, you will be a from region, yeah, most of the people may know that it's the regional party office here, rented. And yeah, you see it. Also, we make sure that party no, a better for see all these offices. Let me up what Nabianso, Etnako. And your money, the or mine, so your economy, I ever say, no, I be that. Or you be that. It's some to Abama no be your man penny. I'll be making sure say economy I bata Ubia is November economy no 89 years. After Sabi, Mabwen human nano, we make sure sir over Boata and Yuma Esmiaba. Because remember yeah can ask him oh you man that our fan to be Breguma or Chuamuka or Sumibiana yet to Abama no to we make sure say Abayan Yuma any uncle human nano Obeshimukina it's Miam Boa not party no. And your mind Ghana so it's me up and to my perspective. In humanity, a million Bema, a dose me bra, your papa, me personally, the policies and no did you say, beat me up, what, Nabian so it's me up on time. Okay, ebe ya da se na ye se cinema awie ye ene be hunu chale. Nyankopɔ ya domo abosumi ne de to so edu miensa. E na abatwo no ebe koso. Some aboabo mo ho de. Oh, yeah, but before the yeah, the aboabo na ebi mo so den am so mo so 100%. E dey am mo candidate. Yeah, kabi ma min kabi and obi an so candidate. Me am no ka say me to abani bia na. So obi an to amadu for am fama you for kra me meto am. Me meto na 100% na be. Eti omo obere am to omo show bi so obi nto na obi nya 100% no. Omo choice but give me 100% na be yes man. Me ho say who atiat is when you ma. What some of that from Dr. Dufo Benya bi me kata say the omisani me kata say be ya onyankopon so nyam be dead on the 13th no Dr. Dufo when we know that kra benya percentage bi as onyankopon enu nyam as e odanfo enya me personal interest at the best share odanfo so enu nyam na timi aboa na bibia so timi akonkan question we dey me nim say me misa nipa mu say me nu hia na mabisa wo dey a ase mo party fo ni nyina declare support empanimfo enra mehwe ni mu asenka mo chairman
chairman obeba wensi ho secretary wensi ho yebisa mu ensem etete ye no nya radio so ne ebeka no but still wo wagie ginam achim dan ha se owuradufo ono an na wo tai na chi adan me nua unim we trese me de me ho exam me e ben no sebe ye ba manyote mu a me ye 18 years and above it is sebe enye obi na be take me decision ama me my personal decision me share papa no politics a ode ba na me gidi say ebetimi aboa me na aboa party for na e wo form no obesha papa ne de say bia ba ya tun di ahoto project o ma constituency bia 100 plastic chair wa ma on sound system o bia wa sam on canopy shooting ones ni bi e dia mom na constituency no dia eden e dia abo party no hombra me share all these things even though atimo na ye nya bi atem so ado nya bi ana chance nya bi but we of one say AMA asane man so across so asaman kese adesu any other we no obu na nya bi me share that policy na you go so fight but back for me go so air fight but me nim tanya me be kasa me nya that den sa nya man ba me nya me fan go sabi me fie me de be ba na dia bo party no bra Sanya ma we na bi ntule yemu bi decide say doctor before chi because me kan nya ma o de ba na e be boa na boa party for no ai wo from no then e be ya party be jina na so da kuma ama me then me ka choices e bi a executive ni bi ejiri say omo so kodi other candidates na chi a e no na e be boa mo omo so omo decision e no mo choice no me ni issue bi a wo ho but issue am want to say so onipa ba ko for say me say amakodi before chi no e bi mo enemy but me I always tell them say me nyakola me am about 18 years and you no bet me decided say me nkodi obi eche me hwe baby am kwa be boa me dache na boa party for me ho ana me ko that's my decision it me ni obi anya mfumso say one ma program no obi anya mfumso say wakodi obi echi eye choices obi a hwe politics and odi taking decision it me dia me kwa de me yakko Dr. Komla before ba me ko so aye ne ba me to aba no enso de ahye na ni nyam Mate meda si nyankopon ya adom a 13th de wa chire ha ya ye beba na ya ba behwe de ebekọ maye na se obre ne wadaje anopa yi yo meda minua okay enti ye ne Ebenezer Frimpong wo ye deputy constituency organizer NDC na ye ne kwotwetwe enkomo no ebusia ma memfa sedama aboafo na ankwankofo ha amfa mba ma me shasi free had mo Frimpong Enterprise esemi nka nkyere wa no pay said ye mo kan ye no watie na dodo no e kyere se e wo so wo ba bebie ne branch ni bi e wa animu ha ye animu henfa mobile ho no watie mu ababa bebie ntimi no kasa ni wholesale na retailing adwuma wo ye no oba eye achim odan mobile ho no a wadawroma ubehunu se Frimpong Enterprise wa bebie bi wo ho no mo kama na e ho no oba soft drinks ensuo na afei eniema huduo bia ubehia te se anone no oba ho no mo ene drink ne wonimu bia oba ho awonsa beka indi se bia ye wedding engagement outdooring anase abadin tuo bi birthday party bi ene ne aka kekan ho bi ayie bi kra na abafie na mo behia nsuo na drinks no a oba Frimpong Enterprise ne new branch na wabebie wo mobile ho no a mepachew eyade a onsa ebetumi akabi na oni banks yi na bobobo ho wo ho da bi amihiri ntra bank no yenko yanim tudi oduru mobile ho no mo a eno ane se wo be frɛ 0242 31236 0242 31236 and a 0202 0206 473953 0206 473953 a number of friend yet me ajo so na Frimpong ye si yedi ne ho adanse adaje bebo yen eno an se obenya kokuduru no akọ okọ a wotonton nioma ni nyina bi efiri emo gari asikyire ne ne yekeka ho no o ni nyina bi achimodan na tena yekese mu ewo Madarina Hotel na se ho no mo akọ na kwani no endi juma
me kwa homa ne so biom na yakwa kodi nkomo sisi a ye ne owura yere Amegashi Beauty National PRO edima Mobile Money Advocacy Group ye ne nkotwetwe enkomo minua ba wote me kan FM suni ma chen Kacho ma chen na bibia boko de Nyankopon adom so na so nyame adom yenso ye ho ye pa na we de mo kire se mo be ti atua adan na mobile money agent mo pese mo ti atua yi ni na ne se enye se ye sorry preko pe na ye pese ye fa kwan bi so se na MTN in for ye ne omo akasa fa ya ketia aye cashing commission ho ya kan so fe ye ne omo abodwa atena se akanse de ye peno afa me say Britain ni be say almost 8 years ni ya kasa so muntu ya ketwe mu afen so no nyame bi omode agent mobile money agent efemu no eni enyan nti no ya ketia no emma ebra esese ebemu afen so no ya kan ya bre nti sese no ya pese yetu ho anamo na samo kan saa no a mo pese mo kire sen pa mo kire mama abrewa bi a wo tie yen wo baabi atiase a ede ben pa ne mo hawo ya hawo pa ne se mobile money agents for nyina e wo Ghana ha no se ye edwuma a ene se ye disika to nkofo phone so a busumi ni wu na echemu ko another month mu a ena ye mfa ne se dia April ma ye edwuma efi me aketi abeba April aketi abeba ebeba 15th of May nanso be senfi mienu nie aketi ano omo achemu mienu afei no kwaridie bia so eni aketi omo de maye ni mu se uye ejuma ada telcos for no o sendi 1 cedi eto obi phone so aye ma wo so uye etia 10 pesos nanso entisa wenti so entisa anso kra no afei de aketia no omo achemu first batch second batch nti se me ye ejuma April lewu na maketia beba 15 fa ebi mu de beba 15 ebi mu de betumi aba 2 months time eno ene ye house say say ye woni ama bebre ayeye say agent ye ma ye be show school ye betua ye workers ka utility bills facilities sisanya mani na nti eya ade a eya homse pa ema agency na e wo Ghana ha eno na ye MTN fo na say telcos na mo no mo ye business no na eya o mutua muka MTN for nkwa na ye ni omo wo ohaw sese other telcos ni they say to sigo nivo dadie omo de omo aketi ani ba se de sese ba pa na MTN na sisi a mo no omo ohaw kakra na matrama omo mpanimfo no omo se den and what I know ni say mo so kra no mo wo mpanimfo a mo na omo eda mo ano mo no omo akasa na omo se den nti no me campaign for eda mobile money advocacy group ano ye national na ye wo ekwa hodro 9 a ya ka bomo ye United Momo Association nti ya kan eti abomo acho letter akoma MTN for say niama ye hiane ohawa ye famu wo ejuma ni muni omo nhwe no mo ndi hu juma emaye na so se dia medi kan ye Britain ni aye start kan say omo ntu ya ketuemu aketua no omo nya no that particular date be say 15th no ye tia 15th no enya say ye tia second and as a first badge nko letter na ye de call ye no ye nyamwa ye papa bia nyamwa ye papa bia enti sa mo train a mo boyi daben na mo sha ase nti me say nene na sana ye de press release no buy nti tan ko si se no dadu no na yante omo kan ye se ye ne ye be Amegashi me na se bibia ne besan ba wonche biom okay enti ye ne owura yire Amegashi Beauty na ekotwetwe nkomo no Samchi Enterprise so se me nka nkyerɛw se opese wusi dan on okay ubehia materials a eye papa
materials ɛyɛ papa nso deɛ ɛyɛ ne hɔ pɛ ɛna wɔ sɛ ɔba woba yɛ mpɔtam ha nyinaa sinema nso across so akye ase suaduru ɔfo ase ayere bi ne mpɔtam akye mɔdan ha no wɔno na yɛagyena to mu a wɔyɛ main distributor yɛba no super sem ɛna superstar cement a ɔtontɔn ne nyinaa ebi ɛwɔ hɔ na anigye sɛm ne sɛ na adwumayɛfo a wafɔm adwuma mu no ɔmo wɔ nipa ho abotrɛ ɔmo ne nipa kasa ɛwɔ abotrɛ kwan so san sɛ ɔmo nim sɛ woyɛ nipa yi a nipa na bɛkɔdi wo ho adanseɛ nti woba hɔ no mo ɔmbɛ dandan wo kama paa ɛfiri cement iron rods na doa yɛde bɔ dan so ɛna nkyɛnse no ankasa yɛde kuru dan soɔ no ɛyɛ samkye hɔ ɛfiri berɛ a ɔmo twi wɔ mu ti a ɔmo de ɔmo ntoma bɛbɔ ahenkan yɛde ano no ɔmo aka nyinaa ɔmo kɔ habination san sɛ obiaa ahunu sɛ afei ɛna odwadini no ankasa wapie afiri akyem ɔdan aba ebacha wo bɛfrɛ wa mo 0243 583190 0243 583190 o frɛ saa number no a wɔbɛgye wo so na afei nkɔmmɔ bi a wɔ hɔ no wɔne wo adi Heritage Christian University College ɔno sɛ menka nkyerɛ wo sɛ ɔba no a wawie SHS a wɔte fie no ebia no wawie school kura dadadadada nanso na sikasɛm ebu ne pa afei na nneɛma egyina opɛ baabi de ɔba no de na kwam na akɔgye entiteɛ ababa bɛyɛ nurse ni a yɛba no BSc nursing degree programs no ɛyɛ wɔn mo pɛ ɛna Ghana Tertiary Education Commission Nurses and Midwifery Council ama wɔn mo tumi nkrataa a wɔn run courses no na wɔn kɔkɔgye tumi nkrataa na wɔn ama mɛtena wɔn to so amfa ansa wɔn ho ɛhene wɔn asan aba abɛhyehyɛ ultra modern ɛna well equipped skills lab a ɛno nso so yɛde yɛ practicals nti yɛade suafoɔ no wɔn ma mɛtena hɔ ɛmfa wɔn nsa mɛfofa mobile phone so ɛnsɔre nkɔ wɔn ba yɛ kyerɛ wɔn sɛdeɛ wɔde wɔn nsa ɛbɛyɛ adwuma no na wabene ɛwɔ mu na ɛno akyi no yɛsan ɛwɔ degree programs ahodoɔ bebree free accounting, marketing, human resource management, banking and finance, business information technology management. Ya woni nyina bi wo ho. Brabeja bodin krata BSc information technology, BSc information security, Bachelor of Theology. Eno no o ba bisua Bible mu ensem. Unwie no obabi ni seja ni amo abodin krata. Professional courses no so wo ho. Ye media courses e wo ho. Sanso na CIMG, ICA, CIHRM, ICM. Ni nyina eye short professional programs a ekoso ho no mo. Na ye kyerɛ wade ni nyina achi no. Ni assign the entrepreneurship training, ye the financial support aka ho ama wo. One student, one laptop. Terms and condition apply. Affordable and a flexible fee structure and so ho. Wodi bedi udwuma wobɛtua no kakra scholarships nso dɔɔso woba na yɛhwɛ wade sua no unimadeɛ waben nanso sikasɛm baabi akyea a yɛbɛso mu atere no ama wawie school no yɛbakyɛ yɛwɔ Amasaman Olympic Stadium no akyi hɔ a ɛna wobɛhunu Heritage Christian University College me no ka say admission ni guso ɛkɔ so dendenden wobɛfrɛ mpanimfoɔ 0547 77 31 0547 77 31 0202 298399 0202 298399 ɛyɛ number abɛfrɛ wobɛ dial star 789 star 300 hash na afei watɔ online serial number na uwia wa apply via yen website no www.hcuc.edu.gh Heritage Christian University College, a university training compassionate entrepreneurial leaders. Me pacho ko na kokoje adesua mu ntete soboti ebo boost yen immune system no e de amayen enti ebia na wakoma wo how kakra wo ho ebeka me ne dan ama wo obrebo eno nso so ya adane kala ne ya adane obi so omujabroso
pa cho mu nyina sobo tea no mo betumi anom bi se wo fa sobo tea no a ya hyehye no ama na ye neat te said you onom leptin no e hyena daka mu kama uyi ba ko no wa ye nsu hye de nya wo betumi anom na wo de sobo tea bag no ebi atum e pa cho edi wi ana de asichiri kakra som emfa milk nka ho ukoye oni padua no ho adwuma sobo tea no eye papa obi wo no mo so won pe caffeine onso betumi abobobi vegetarians ni nyina nso mo nso mo betumi de mo ho agye mu sanse wo fa akakaduru hwentia pepre aborobe meko ene ye de afra ne ye de ayi sobo tea no ahoden mensa na ni jesem ne se ya toto ahasuo makofa bi di aba ye mpotem ha o eni nti omanfo wa chimo dan ekọ Alhaji Hankuri Enterprise onbenya bi wo ho Frimpon Enterprise nso adepa ewufi a woye wagibi a wo ton anti adwo de wage ne se twom ewo ne ho odan Roman Mary Nkroma yede na waboabo ha ono nso ho otofa ho a wonsa beka bi na ya provision store ono so de ne ho agim Sister Vero Provision Store oni snappy aba ene die ne hwe wa chimo dan Ahenkan FM ha nso so ba bibrenu a wo ha wonsa ebeka bi o frɛ odan agent no ebia no wo de asa ana wo pe bi akoton a eye 0244 878763 0244 878763 eye number wo be frɛ na yatimi age wo so soboti no eye papa ebia na wabobo soboti no a ohunu ni se yade we de ayaresabia no so de kwa a ayaresabia me kanfo ama wo no eye Jubilee Hospital Jubilee ba ya wonkuta wonkura gina ho na gya yaresa mo frɛ no OPD eno no ukọ ya peking kran doctors gina wo so ye hwe am aho atɔ no asa akɔto awadwuma so se e wo se agye wo to ho ni enya botre e ma ye ni di wachi nso a eno so so ye be ye no na mo frɛ no inpatient no ebi kɔso wo ho no mo ebia na doctor bi atwera ma se kokoye test ya wo nkwala bi di ahyew nkwala ni su no ene wo de no nhye dan nse akwala bi wonkura wo hwe ne hwene no se de wo home na ekosoro no a asa de yakoya be hyew no brane encheke DNA ya be test ne de ama wo enkrofo a atu aguso ene wo mo cheke wo mo blood type ena family blood type wo mo cheke ni nyina no eye Jubilee ene wo mo di sa adwuma ne de ama nkrofo nti wo mo boa so solve issues wo fie a enya senketo a pharmacy wo be kwa yare sabia bi wo mo endro no wo bi pa wo mfa ma wo bie pharmacy ni wo ba bi tie ya no atwera ma se koto wa ha wo ba Jubilee a ho ne nte saa ye twroma wabra onsa be ka bi apemfo no muntie ha se wo fa yafunu a yare wa mo ani anko ho a se ne huraye eku nipa no saa pepepe no so we ni betimi akun eni ntia wo sa wo do ho be hye adokotafo ne nsa no mde wo mo ani edi wachi abosome nkunu akwantuo no ebre no so a nyame aseo wa asomdwiem ebre no so wo nkwa baabi a o ye wo maternity wo ho midwives no so wo nipa ho abotre a enye asenketo a eto de den na wo se ye operation a surgery no eno so ye be ye mala metwo mo so momra ebia na etwo no se ne tie nie case no se ne aduru bia case 2 case 3 case 4 oba Jubilee omo besom ayi ahye Nyankopon di anuonyam ebia no de no so amfa wase akofunwa wachi oba no so ibedi hu dwuma de ama o kama oba betwa wo scan efiri utri su kosu na ase bia yare ne hye bia ye twena pie apa dura papa ne tantan so ama wo ho atɔ me pa cha obra mema no mo so mo be check mo prostate level na wo so be check hwe ba bi egina ahwe ya asemeto ekwan mu bra na ya nkwa nkofa catheter mfa nto be mem tem wani usomu a oposa pa se de wanya okrafo batade a wusi no eye wa wani ebetu ani mienu ni nyina wo hokra na brabo no hunu so sen na eba be one touch waso be hikuro yi mu me ba cho ma ne ndwom kra bra Jubilee eye clinic no wo ho ye behwe ma ho atɔ diabetes any hypertension we ochina Nyankopon adom ye fia dai wo mu nyina eba sanse doctor ni benya botre edo omo afam wo ye obi a wo yare diabetes ya aduani we wudi enso we wonom wo be ye we ye be kyerɛkyerɛ sa kwankyerɛ ni nyina ama wo ho atɔ canteen su nie sɛbe ye kɔbra wu a ye nso ampa fen nam
and into your canteen, you know, aduane a hygienic. Brabeji bi na also so honto. Insurance, ye national health, private health insurance. Odan boabo amantra bridge no so ne yebutuo. Environment ni gina so. Eye kama pa. Uduru hono mokra no yare sesen ho timi to. Jubilee de edamu soronko. Na nansen ye san the ambulance service no so abeta so. Anadwo de suom yare bia mfero no obeto hye wo so a ema wokumantu. Eno ano so obefre 0244 575799 0244 575799 and a 0241 784 eye call keke ofra wo mo a wow obeto awo no abeso yare ni mu a kire ne se amagane amagahia a eni ehunu amaga hoho companies yada roma na wo nyina ka bo mu o mabo simpia me agina so a yegu so a ensempa no ne kotwi bo breman ne ahinta odoma nkoma ne kurotwi amansa ba bisi mu wotensem yemfa sedan koma wo mo tie obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM Enti se o panwum ya mebo ye ne dodo pa atia Nyankopon ya adom a memene da bia wabra no nan abo ahomache no ha kopim se nu nsia bebo no o ye memene da nwom nko a memene da ye twa mu yi enkrofo bi di preaching bi ne na mo ntenten no aho ebeje bre no nanso bre ne kakra bi enya ye no yehwie kitua bi gu mu Nyankopon ya adom ye firi memene da edi anim ekro nyina no ye beye ama na boro so enti o pe memene da nwom papa etia eya menyi ufidie ne mfamfiri hanomo memene da bia wabra abo anopa anase ahomache no nan ekro no fato hanomo na yentitie nwom ne kakra mene o kasai otekra rene bra rengoma so otumfo osei tutu wono ne asante hene ordinani akirem ewo United Kingdom ohini kurum first na ye ohima kurum sisi de eye ohini ekurum obi bisa se kwa wo kɔ no kɔ eden one ne ho kani ene kɔye kwa wo kɔ ni nyina no se obɛkaye a maami ono na no ɔte akonwa so se Queen Elizabeth ɔtena akonwa no so kyɛye pa wonya ne nyame frɛ ama me no kasa yi wo mo apɛ no korabre na empani se etetu ebo bi pumam nti na wo se entifu ni ho apegyafo bam ono ankasa ne yemba eye King Charles ena ateki over na amamra ne amane no se nye yenko an ye te Ghana ha no mo ye nige hu wo mo so mfom die ni agro kra enti Nyankopon ya adom a free ochena ekro efi ochena ekro no adaje ni puso womo ye amamre ne amane na omo de King Charles a wotoso miensa one ne ye atena konwa so ama afede ya jomo atumu ankasa ono ene ohempon a wo United Kingdom na King Charles tu na ni famu asem me kan ye kra mesre otu na ni famu a fa bibi memu be wura Ghana ha ohin be kra na memfrɛ no ohin be kra na memfrɛ no no ye bobo ohimfu ni bibredin a ye bo we ni asi absent na absent ni bia no na kyese question mark wo ho adenti na we absent ye so ha form twemanso dodo aha for kwado mu ni hene ye so aha for kwado ma himfi abu na ohin a ye de tu na nimu a yesu yema ye ni suo ba ye Ghana ha eye otumfuo ose tutu ase mikro mu hene kora mpokura na ye hwehwe no a ye hu ni ba bia asem o na enra ena otumfuo eye enra na ene ene mum ena otumfuo de nani akire mu ewo United Kingdom a kire se Nyankopon ya adom adwumadie ne hye ase wo kyena ede akọ omo de King Charles esi akonwa so se ohempon a wo United Kingdom nti me no kasa yi Lady Julia
ɔne niku a ɔno nso ne asante hene ɔmo de ɔmani akyerɛ mu ɛwɔ UK aburochiman no emu. Dr. Mahamadu Bawumia nso de yaka ho asɛm akyerɛ ɔdada afei ɔba bɛyi animu sɛ ɔno nso so brɛ ne so a ɔbɛkɔ akɔpere bi na wei no nanka ɛnyɛ Ghanafoɔ yɛn nkɔmmɔdie o wei no ɔne majority MPs ɛwɔ parliament ɛne kɔhyia ɛne wɔn di saa nkɔmmɔ yi ɛna menim sɛ MP bi na ɛde bɛto abɔnten o sɛ ɛho ana de bɛto abɔnten o enti na deɛ ɛda abɔnten ɛne sɛ yɛka bie no but yɛhwɛ animu sɛ officially no ɔno ankasa nso bɛba na ɔne Ghanafoɔ abɛkasa ɔne ne MPP foɔ abɛkasa sɛ yɛrɛ Alan Kyerematen ɛyɛ bi ɔpanin ne din no ɔmo sɛ ɛyɛ Alan Kyerematen ɛnyɛ Kyerematen nti ɛno nso so yɛ ano ahyɛ ne nso ɛde ama yɛn political season ne yɛwura mu no baabi ehuru sɛ kitikiti Nyankopɔn yɛ adom a memene da ɛbɛn na wɔtwe NDC foɔ nso so ɛkɔ akɔto aba yɛwura dufoɔ ne namu kane mampani John Dramani Mahama ɔno nso namu Kobonsu ɔno nso namu obi ɛka ne nsɛm parliamentary candidate ne nso ɔmo namu na baabi ɛhɔ ne yɛayere paa ɛyɛ ningo prampram ɛhɔ ne yɛayere paa na ningo prampram hɔ no no ɛyɛ obi ne nua na ɛkɔpere o ne Sam George ne kɔpere no ɔyɛ ne nua ne cousin paa nti ɛhɔ no ɛbɛyere papapapa wɔn last primaries wɔn kɔɔyɛ no I think sɛ Sam George de sɛ 7 or 3 pɛ ɛna ewi niye this time deɛ Michael Tete no ɔne ne kɔpere no waka soro aka foma kana batwa tafre sɛ Sam George pew wɔn pew sɛ ne oba bɛyi ET mensa ɛto esi fam no obeyi ɔno nso so to esi fam Sam George ani abre papa but still owogidie so obedi nkonim enti baabi a ɛhɔ no ɛyɛ hot spot no ne nyina yɛ de ani bedi akyira a paneɛ mputo fam wɔ hɔ a yɛde ho amane yɛde bɛbrɛ wo ɛna ɛya woda wobɛto nkra ɛne nti mama ɔkwan na ɛbrɛm ɛntentem numbers yɛde bɛdi dwuma no yɛ 0201 944 485 0554 820 910 ɛno ne numbers yɛde bɛdi dwuma wonya te sɛ ɔpanin no ano asi pɛ na wabam ebi sisi adeɛ enkrofo adwenkyerɛ yɛmfa kakra ɛntoa so ɛma wɔm Ghana adesie Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. We see a friend no Amisco Spelele Kaswa Republic. Ehɔ no ɔde ne de adi afiri aba aka Hawa Kumsin Twaso. Na ɔno de ebrofo kasɛm no ɔse undoubtedly ɔno de wo gidie sɛ rocket science enya de a yebehia na aba be kyerɛ yɛn sɛ NPP for wɔn nyinaa yɛ krado sɛ Dr. Mahamadu Bawumia ɛna wɔn de no ɛɛba 2025 ɔmampani Akufo-Addo out Dr. Bawumia in ne dia ɔde baayɛ ɛno no Same Boakye Asama kɛse ɔse as a matter of fact NPP ɔmo yɛ very optimistic sɛ nwɔtwe no ɔmo bɛso mu abu ne sɛ pain na yɛmu ne kwa o ɛwɔ so ɔmo nyinaa gye tum na ɔmo koko yi Kennedy akompreko Japan ɛmo ɔno ba bɛyɛ flag bearer na ɔmo timi bu nwɔtwe ne mu owie no ɔso ɔkyea honorable Kennedy Japan honorable Mark Okraku Mante ayensua no ɛna Pius ɛnam hagide ɔso ɔde ɔno nso kɔ Asujaman constituency ne de ɔde baayɛ no Same Boakye da se DJ Omale en Woyosi Gos so ne de ɔde baayɛ ɔse yɛmfa ne propaganda kane mampani ɛne NDC wɔn bɛyɛ ɔmampani Akufo-Addo ɔne ne NPP wɔn de ɔmaba mu ɔmo gusu a wɔn som ɔman Ghana ɛwɔ kwan sonko ɛso na se NDC bɛba paa deɛ ɛne ɔmampani Akufo-Addo enkunyɛn we nya sempa mehu ne ntam ankamanka yɛnkwen anim Teacher Kujo Tepa enyina suso ɔse enchiankoma honorable Eric Nana Ajiman Prempe ɔyɛ NADMO Director General
ɔsɛ Dr. Alhaji Mahamadu Bawumia indeed ɛyɛ nkrofo bi da yɛso kɛse a ɔmo kɛtɛ so a wɔmo te so wɔ ba na ɛna krokro ate agu wɔn so ɛyɛ ɔmo adwene sɛ ɔmo betumi akɔso a afrɛ no sɛbe kontomponi obi otwa ntro na ɛnu nti Ghana fo ato abetia no Ghana fo ani ada hɔ wɔn bɛto aba ɛde ama Dr. Alhaji Mahamadu Bawumia president ne deɛ obedi nti wɔn a ɛnti aseɛ no ne wɔn pɛ sɛ ɔmo yɛ bia ɛwɔ ɔmo hɔ Inshiraba Nelka ɔsɛ Ashaiman constituency aka BMW Beba ɔsɛ a big no ɛne yɛ ka de akyerɛ NDC ɛne Ira John Mahama so mo bɛsan ba Ghana konya so ɛne yɛ memene da kɔkɔɔfoɔ nwom ɔsɛ lalai ɛmɛm yate owie yɛ ne wasan krɔfoɔ bi lai ɔsɛ ɔkyea wɔn nyinaa wɔn gye wo so abusua ma memo akwan na nso so brɛm na afei yɛn sɔre so. Fellow citizens, I ask you to be citizens. Citizens, not spectators. Citizens, not subjects. Responsible citizens, building your communities and our nation. Let us work until the work is done. Your numbers no me sign si subium 0201944485 and a 0554820910. You about to do maybe I can say free. Oba anwanie wanti. Anwanie ntio. Oba na mi shira wonu ni mapa odi. O shira woni apamfo nyina. Oba me koma sem so a. Am fan kratui ama the incoming MP. Anabo obatampa ama say mame unkwaso. Incoming president bako pe Honorable Kennedy Ohini Ejapon. The bomb say onka delegates for nakuma no mutuma no no ba sino sika no friend oba Ghana ye idamase yes eh am come abena me come asem so ene ye ne ntemu na obi so peso baby tanado o ma pani e ka say ye ko IMF e ko di $3 million ene betimi ama ye yi akwan ni ade eno ye ase na nse obe kasa ya ye sika bi aba ho aba parliament or more $750 million. Na seska we nyina wona watimi ansa na $3 million e bebo ai oboba na isika ba na okeka bo musa no $710 million ano kra ya bosia sabisia no no na say we no IMF no so bisia na yakobo $3 million. I don't need $3 billion. I need $3 billion. Okay. Na say okay, na say ska we da hodma ye kwa kwaji so abeka ho aba da bi. Anwa ye da se mo bi ntu aso bi why? Obi ntu aso. Sa be da se bibiri. Ba cho di bi anso ka se free. Taxi driver. Staga me pa che nti o. Oboba na ho ye. Nyame adumu na wonso e. De adumu. Super. Yenti o. Before the Kennedy Japan never bow, Bomian never bow. Whom I saw my teeth. The answer I could be doing before my money in a class. Robo money, I'm on my gun, and not my gun. I couldn't. Money is my power for here. For my gun, there was my power. Yan so yeda se papa staga ena ordene de ba ye na me pacho so ubetumi de ode de aba. Ni amakin kan ni nyina na WhatsApp messages, meko Facebook na ho so ni amode atoa yen no. Ye de atwa so ama me pa cho din ni baby akase free yenti o brako yo wo nyame ko fi ama ye gba pa mo yo de bo man yo we me ko asem so me fa ko nyen fanchia ona bo wile de po fetu for my MP o sa ba o da MPD ana KKB controller wa chim sodro mo na mo back to den yo na president Kufuado yenenu aye assembly ba obi wo aye Ghana bebi aye caf ya wabi papa no de Kufuado yenye ne sesu ejuma o ye yenenu di first so bobi sia fine odi ejuma ina yeni so anura EI for yam the buy parliament yam the buy say and Kufuado corruption in any or to the TV and this time or to the TV and to the winning I put it look up other figure it's almost the month on the kind yes
na grounds no Nigeria and we see why to reach no what you win enye mama the president the former president ye di uguma no obeka policy also di kukubuo Apani sa ankomo ni yeni ne ha no pay me da se bebre master red kaswa o say how akum senafa 2024 meba jodi me be ka free ampli ejankaba boss free akamabo abo kan shi wan boss yenti o baba ni nyame adwuma amen da bia o de me kan me se kwan a training nyame on fa woni o yire ni wabusia fa any station baba me come asam so ana tembia ya ka ye di ye fi asemo tembia no ya se o pese wa asem ya da o de se o fie nya na wo tu omofo na wo tren and you think that's your head now so there o de nka na wo be kan obi de oboba me come asam so me sre mi nuanum NDC enu na ya de ye tell for ba nya ase but obia no NDC for no yenye baako niyan to abane man nipa ya say so betimi age o minus sure enye NDC for nko an ye huhia wono nyame nya dwuma nyame enka won so ho Hayford Frimpong or se me hwɛ mo live edi free Sweden Hayford Frimpong ye da se bebre se o hwɛ live all the way from Sweden anopai ye chiachia Sweden fu nyina ye gidi se wo ho eye nti master red de no na megu so a me ka ho asem o si aka Hawa Afa 2024 Ghanaians should forget the evil mindset of the NDC and anyways made us say for coming through with it nonetheless we say your friend was still Ivansko. Fantastic show. I see indeed you doing super duper work this morning. Keep up the good work. May I say our encrying ashale buche. Sir John Busoso need your dear Benny. Kufuado Bawumia has yadase bebre. Nana Kwame say good morning. Mo bo adwuma Nyankopon ka mo ho. Sanso na Nana Jem fi o say good morning. Enkoma mu nyina. Ene so ye da so nko Nyankopon aye no de ne okoso aka ne say onipa obetumi aboa Ghana eye Dr. Akoto efiri yie wata. Nti delegate no o ka kire mo ne aka kire mo say mo kwa akoto aba no muntu ni yie. Hailey Selassie enso se Nchiankoma Honorable Alan Kojo Chamatin or say only the next president. Or her said, yeah, Yuanum NDC4, any Kanima Penny, one more air pentem, a babidi, a kunyani bia, almost shed that crown for policy, Papa Bianto, Formula 1. And Momuhuni says, ye copay a one sem, it could jigan and a shankro for insa. Mobetipa se atetia bowa, mo. Inti Hailey Selassie need your dear Banono. Aaron, Babako Commissar. And ono so minim so ono de ya na thesis na or title de ya atwo tin ni nyina mu no mahu se o kasa e de afa ensem yen adwuma ho na woni se ndra na ye World Press Freedom Day anio enra nti nkomodie bebre ko so oso afo ono na o kasa de ma ban yi mihu se ono so tworo krata tintin bi de ba ye ensem ni bebre no akoye but the issue is the questioner ya koswe bisa yen ho ne say yen press freedom no e wo Ghana ha no et sen ejina yie anase nyina yie enyina yie a hwan ne wo so mo ye mo niam yie ejina yie nso hwan e na wo se ye ball maba so na ne omo ye no omo yire wo mo ho magya sa ankomo ye di amamo kamu.com ifieho.com adwumamu.com monto aso Yankopon ya adom a ochina yebesa beto aso na emom anwumre yebehia ewo boiling issues eso ya de na dia ne dia si
Maakye. Once again, a glorious happy birthday going out to you. Say Michael Obin Ota. Ocha dear Wachiase Senior High. Leave to be 93.3 and beyond. On behalf of my humble self and the entire team members, Sir Joel, Chester Brown, yeah, quite no. Kincaid, Cobalt, and na Pantine say, you know, Operatos. Yes, Yankopon count on to Quem. Nyawdo and Sabi Sumu be an inshra. Bacho media sede kwama udi ahenkan kwame yaboa. A jumpa hiniku fimensa. Kobe K, Billy Man, and Ben Mauli. I don't mean almost say. Where ku ending kusibu edum. Also so yada sibibre. Obekan homie de bonkratano. Eddie mate for. The bacho idi amaje so obo ba. Ofori amavo. Say yesu ama yebehia ochena. Anwumere kura yebehia na ochena nso yasan ahia. Ne ekoyi o ye number friend ne boy abaso de ankoyi nso no atwen adwen asi so. Eya no ate ase aman o. Nipa yi. Nipa na efum. Nipa nso na ediche. E ba cho me yenhia anwumere yi. Yensen hia Nyankopon yadom a wochena anopa. Good morning. Enjoy your day.